Hello, hello everybody. Hi everybody. Hi Ofa, hi FE'UNGA, hi Belenice, Jessica, welcome. Hi Lata. Hi Malia, Joanna. Hi Carlo, hi John. Hi Lina. Hi Mele, hi Fee. Hi Lotte. Hi Kaylee, hi Vicky. Hi Sepa. Hi Akesa. Hi Christensen. Hi Wanetti, hi Lesieli, Losaline. Hi Line. Hi Rob. Hi Ofa. Hi Tifua. Hi Malumu. Hi Celianne. Hi Lissy. Cecilia, welcome. Nettie, welcome. Hi Beta. Play Uno at Hungry Jack's. Just peel to win over $87 million worth of prizes instantly, like thousands of dollars in gift cards and other epic prizes. There's a 1 in 4 chance to win instantly. The winning is better at Hungry Jack's. Hi LAUI. Hi Nia. Hi Tafea. Welcome Sita. Hi Foa. Hi Dion Lee. Hi Pussy. Hi Ray. Hi Maggie, hi Sia, all the way from Sydney. Hi Balu. Hi Lupe. Hi Jessie. Hi Fine. Hi Nancila. Welcome Fee, Amelia Lokeftmissy in the house.
fakalele. Ni amo ostoko. Hai mele. Hai kulaya. Hai nela. Hai Lini. Hai Tanya. Hai LOTU. Hai Olika. Hai aloi talau. Hi Carol. Hi Lucy. Thank you, Tufa. Hi, Charlotte. Io, famo mo login, may leva. Hi Mele. Bukataki, te tau tari be ko winga. Wolofo ke tau lai vi. Ka leva ke na osko to ame ki loto. Ka ka tau to kamata. Hi Mele, all the way from America. Hi Grace. Ni hao. Hi Lokeftmissy Miller. Hi Pua. Thank you, Angie. Hi to Bo. Hi, Betty. Welcome, Carrie Ann. Taumi Kamata. Hi
Hi Simona. Hi Fine. Oh, hi Emeline, all the way from America. Hi Onyx. Melfi now, please inbox me after the live. Anna Moala Jr. Hi Leo. Hi Losaline, welcome. Sio and Letimaka, thank you very much. Hi Iona, welcome. 19 Gailey of Paholo, Malo. Hi Daisy. Hi Talia. Okay, I think. Hi Vika. Sai, mahalo ku os time totonu pe foi fasi. Mo taimi ke tau kamata ai. Pea ki moa ke kamata tau laivi he fia fini ko tomo atuk pe faf time fa malo ke tamai he vani ko nga ko e tau fa ofa fa ke tau mo ui lava ke tau te au sia mai ai e fia fa koloa ko ni ko mo oni ka pa ke tau fa malo ia ai ofa e ki fai mai tau ngai mo ui ko nga ko tui he ikai ke ha tau tolu ai fia fa koloa ko ni pa ko ia ko e fa fitai anga ia tau mo ui i he fia ko ni ko tau ke ma o ngai fainga mari ko to pe mo ui o tupunga pe he to taha o kune au niu ai mani o tau iai pa ko ia ko nga ko ngai mea ko to pe ko mafai o ko matomo atuku pe fa malo mo fa fitai he ke ma mo ui ko nga ko ne ofa ta fili manako lava ke lave monuai pe lave monuai mo ki maua ta iloani a ki maua ko fakalele ai Kulupu ai Masani ko ia ko loto mafana ke taritari loto lele ki motolu i he fiafi ko ni ko ilo pe foloa e tau fepuringa ki ko i he meani ka ko winga ko ofa mata ta pena e ki o fai ma ki tau tolu lava ke tau te fe fesiofaki ai i he ope i he fiafi ko ni pe ku athene taritari loto mafana ke ki motolu ko to pe o lava ke mo me mai i he ope ke ki live no te amanake o whakahoko pe ko fa malo la ka ki motolu ko nga ko lava ke tuko mo taimi ko nga ka mo hu mai ko nga ke mo sio mai ko nga fotu tu fo o pe mo nga palani ko nga lava ke malava mai aki he fiafini kai kehe ato he fa malo la ka ki motolu ko to pe o mo ko ilo pe ku o mo fiu he tari pe ko aho pe ni na mo tari ko ki ai pa ato he fa malo la ka ki motolu ko no uhinga pe ko lava ke mo ke ma o ai mea ko patient ko nga ke nga o ko na mafaka hoko sai ka paupe o ku ikai ke fuongo lele yatu semi o pinomi na kona na si o si rifania to seniti ane nai sai ki mua ko ke hoko atu ke ngahi mea ko tope
o ku malava ke maha o mohe fia fini ko nga ke tau tala noa ki ai ko e te ki whamatala no pe ki heanga ko e maki taimi ko na ma stop and refund ni ai he ko nga ku wifi nga ni hia ki motolu na mo fifiri pe ko hana e unga na stop wai masani pe ma refund ya ko se niti kon ko aki motolu ko na mo kau mai ki masani wanoa wataha mission family sai na ya ko ke taimi ko fo ya ko ke a hotol noa ko e mahina ko osi na kamata ko e ma refunding pe ko fra fetai ke ki ko nga palani mo nga fotu na ne hanga o mai o ne hanga o tapua ki ya ke mamoi lava ke mama wa ai ngai faka kau ko ni na tupunga i ko e ma stop and refunding he ko nga o ku fifiri e kakai to lahi ko nga na mo kau mai ke ki Kulupu ko ni pe ko hana e uhinga na lolotonga pe ai lele ko e ma ki Kulupu pe ma stop and refunding he ka ko ia ko nga ka fa matala tleva ke ngai mea ko na hoko ko along the way ke lele ko e ma Kulupu he sai taro e kamata e ma ki Kulupu ni ko moto ko e ma ki Kulupu ai fai totonu pega pana na ke join ni mai ki loto ke ki Kulupu ko ni talu e ma tu he ma fai totonu me he kamata anga ko e ma Kulupu o a oi pe ke loto nga lele ko ne ma refund o ku ma ke tau ka po ipe ai foi tau mu a ko na ma fo tu aki ai ki Kulupu ko ni ne ongo lahi ai ngahi tala noa tuku hi fo mo ngahi tala noa ikai ke sai ki hanga ma fanongo kana ma ke falala pe ke eiki ko ngahi kuma ilo fo papau ka pau te matu watu ko ngahi ke ma fa fetau ke ngahi tala noa ko ni kai ke me ma wai la ko me pena ma fai na kai ke matu fanongo ma wa ka utala noa negativi ko ha utala noa tuku hi fo he na e ka wia ko no popo ilahi ki maua i he lele ko e ma ki Kulupu ka na e ka ngahi u whakatanga mo u tala no tuku hifo ko ni ke ne te hanga push maua ko nga ke ma concentrate more ko nga ke ma te tokanga nge ke manga we ko hanga ha mea ko na ne te whakaloto lahi i ko ki maua he lolotonga ko lelelele ko ma Kulupu ka pana mo siope te eke ha taimi i he lere koko e ma ki Kulupu na e ha pei auti i ha wike e tō mui ha ma pei auti. Ne ongo ko pei auti na ton ke tok whai ki he whalai te ka na mamau pe e ma ngā we a maua mo lolohea ka mata rewa e ma pei auti a maua he. Ko ngā ko na whaunga pehe rewa lere koko e ma ki Kulupu. Na kai ke mato e nofo maua e ke mato e concentrate he u tala no tuhui fo. Hanga he u tala no ko nu whaloto lahi maua ko nga ke to fayang e manga we ko nga ke to vaveange pe to fai to tonu e manga we i nga hei u tala no pe heni he lele mai ko e ma u pe au ti ka bana mu fa to anga ia ke mana tu ina ma alme to valu to HONGOFULU to tahaua tahaono to lua ono fa te wa valu wa nga ni ma no ni manga tahaua tahafe wa valu ko ke te go aki ko ke ma pe auti ko fu wa fe tupu na ma alu ko ma tanga 20 ko nga ke pe auti ko e ma to ko wa fe tupu ko i he wike ko na ma fa ka wai ke ma stop and refund ni he ko taimi ko na ha ko ke mea ko au ya na fai ko fu fa ka ko ke alohea ke ma stop ko o refund ni na lo to si e to taha ko ni ka na fa po fa lo to la hi ko nga ko fehu mai to taha ko ni ga te au pe ko ha winga o kuma stop and refund ya kono mo oni ona ia i he foi taimi ko ia ko malere ko ke mape au ti ko foi a hoton noa na ia mau pa anga ia ko nga ke pe au ti ko a ka kai ko ne ton ke na ma ko e na ki me ofa i he a hoton noa he kana ia pe foi la maria ia au na ngoi o ku ia pe me o ku ne hanga o whakawhetu wheatungi ai e manga ue. Paka pau nei whaka mo manatu, taimi koko ne aruhake koko e ma urisiti koko ki olunga he. Koe aruhak ospe ma pe auti, ku pau ke mahanga o hake e ma urisiti ki olunga.
taimi ko na makamata mai mo ki kakai kon falukunga kakai na nau kamata I ko e maki kulupu he how he ofa ki kakai ko ni he ki kulupu ko ni pe ko nga na taimi ni na mosio na nau to pe auti ko nga ko nau ofa ya ko he ki kulupu ko ni alu pe taimi mo mosio ko al hake risiti o kake te ha risiti e wafe me kamata pe risiti I fafe o no afe alu ai ko ki he vahe mano he ko sia leva o ko anu leva taimi ko no fo leva analyze o anga ko ha ko maki kulupu o ku ya nga hilau mali ya o ku kai totonu ko nga ke na hu mai ke maki kulupu he ko hinga na masio leva fakatoka ngai na usio leva fakatoka ngai ku ya ka kai ko na fo hu mai pe na tolu ki loto ko hinga ke na hu mai o ma o na ki se niti osko ya pa na alu leva na tolu he ka ko hinga leva fe leva ka kai ko o na singa we I ko ai kulupu he pana tu leva fa ka kau I fo in lau mali ko ne kamata ke hu mai ako he kakai ko ki loto ke maki kulupu mana tu I fai pe manga we I he loto tawata ina be mo loto fie tokoni ki he tonga ko nga ke tokoni ki tau tolu ko nga tau fie ma ko to pe nga fanga mali pe he ni he ka nga loya ia ki maua ko nga mana tu ko ki maua ia kai ke te tu ha ma fa kau ma ka ta fa aki ko me pena tu ke ma fa kau ko nga ke lele e maki kulupu pe ma make sure pe o fie to taha ko toa o khu mai ki loto ke maki kulupu he alo pe go ha ko nga hilau mali ko ki loto ko ke makulupu mana tui ko talo lele maki kulupu ma fe lau AUKAI e makore ke eki ke hanga fai tapu ekina ai ki ngawe o kuma whakahoko he koe ngawe whakasevaniti pe na ma whakahoko pe he taimi ko na ma fai a koe maki AUKAI polo kalama AUKAI he na e whainga ni ina na uhanga o whakalumoluma e maki AUKAI he ko uhanga rewa talangi a lolohea e he fui aho koe na ma talanoa ke stop and refund hea na ke manatui ai taimi ko na ta falala ke eki mo taimi ko na ta fakalele ta ki polo kalama AUKAI ko ngahi palani pen mo ngahi fotutu pen eki o mai ka kitaua ko nga ke talere a koko e ta ki kulupu he hanga eki o whakamaheno mai ka kitaua o ku iai ngahi lau maari o na hu mai ki loto ke ta kulupu ko nga te hanga o mau i pe te hanga o ta palasia ai si kakai o na hanga koko o nga we I koko ai ki kulupu he loto si e toko taha ko niko tang don't worry ko hinga he na e talo e tanga aue mo e ta fai totonu I he ngahi mea ko toa pe na e kai ke ta toi fufu I ha mea mi ha ta faaki mi ha taha na e kao mai o hoko ko me mipa o masani ko tui ko nga ko e fo ilau maari ko e tanga aue I he e ta fai totonu kai ke ha mea ia ko nga te utete kiki ai he ma tu lewa e ma kulupu kai vivir kai fifiri foke kakai to olahi aki motolu ko nga na kamata lewa ke veiua ai tui ai to olahi na nau kau mai ke ki kulupu ko ni pe eanga fe nai ha ma stop and refund ai fu kakai e la wafe ko ni na nau hu mai ko ke ma ki kulupu he ko talanga lolohea hea ko taimen ko o tahanga ko o whakawhehu ia pena ta falala mo on ke eiki mo ngahi polo kalama AUKAI mo vahe HONGOFULU ko na tangawe mai aki I he taki kulupu ni he lele ko e mafu refund ko e mafu ahotol noa ko lele ko e mafu refund ko e ahotol noa mo manatui ko e fiha KILU ia na fai ko e ma refund ko ia he o se ma ahotol noa hokot ke ma aho fitu pena ai pe kakaya na muhanga e moto te si iki maua I he polo kalama I he ngawe ko na mafakahoko na muhanga o te si iki maua pe kuyai ko hapaanga ke fai aka refund ai ki kulupu ko ni he ko tui lahi ko mo onia ko hono mo onia ko mea ko vahe HONGOFULU ko nga na ke uhanga e awia o tu waki ko nga ke hangeha businessi ai mea ko vahe HONGOFULU kana fa vahe mau peka ki motolu ai mahau inga mo oni ko o mea ko vahe HONGOFULU he mo fifiri e motolu pe ko fupaanga fuaeni me fe na e fai ake ko e ma refund he mo manatui o fika mai e ki motolu
pe ko fu la wafen fu to ko wafe alo hika ko fu to ko tol wafe tupu ko si ora ma wifi ko mene to taha I loto I he pesi o ne pehe lolo hea o ko hai lolo ko refani na go pehe au ko wa LAUI mano ai kakai ko ke refani mana tu italo e kamata ma Kulupu ta ke ma itengi ha to taha te eke malea ta whakapaa ke to taha ko ma mea pena fai ma kole ke eiki ke o mai whaakataki mo whakamole mole ke ki maua ke hoko e ko ka pasa ia ke maki ngawe o whakahoko o seo ke tari alolo hea ke to taha ko ni whakawhia maari pe ke hanga koko e bakai pia huat lewa moa o tari o tari e whehui e to taha ko ni ko pihat ke to taha ko ni ka tak whakamole mole o ku ikai ke LAUI mano ai kakai kon koko o refani ka LAUI MILIONA ai paanga ia koko o ku fai a koko refani ko uhinga ke mo iloi ko ngawe kon koko na mawhakahoko na ikai ko ngawe ia o ku fai ngata ka ki maua ko no uhinga pe ko e mawhalala koko ke eiki ia ngawe hono ko tope na mawhakahoko neo ko ma stop and refani ko ni fukakai to ko lahi na mahanga te eke os e marifani a maua. Ok, lere pe marifani to e mafu aho wataha mo ma aho fa pe mo e hatawaru gon gogo o sune. Ko uhinga he uke ke ulota ke te hanga o fufu I hanga hi mea me he Kulupu Ko uhinga nei o ikai ke o ikai ke LAUI mano e kakaya kon o la wafe pe kakaya kon gogo ke refani ka o LAUI MILIONA ai paanga ia ko kon o ulele a koko e marifani pe a ko taimi ko to pe o kuma fe vahe aki ai pe a mololohea I he taimi ko ko Maria MASANI tiki loto wifi nga ni ia ki mo tolu mo whakawhehu ia o pau pe ke nahanga o to o haseniti ko nga ke TOKONI ki nawa ko nga koe vale pe he ka ke nahanga to o haseniti ko nga ko funga ue mamafa ko ko o kuma whakahoko Koen te matalat ka ki motolu talo lele ai ki Kulupu ko ni te ke aha ma foi peni uli e taha e mau pe te mato me Kulupu ko ni ko nga ke mato ko senitia ke TOKONI mai ka ki maua pe na ma os ilo pe maua e ma fai totonu ko talanga lolo hea ka kwai leva taimi o ku keri ha spoti ki loto here please make sure ko seniti pe o hake me hokato e tau atai na pe hake ho hingoa pe ta atai na pe alake ho hingoa ko nga he ku ta ilo whakapapau pe e ki taua ko seniti ko ia ko senit pe ia na tanga we pe e ki taua pe te ta ilo pe e taua ia eta tau atai na ke nga mea ko to pe ku ta whakahoko ko uinga ko nga we ko na mapore ki ai ko nga we whakaseva niti pe ko uinga neongo lahe taimi mo sio mai ka ki maua ko ma a he po uri inbox ma wa uki he wa hengi na kai pe ke hataimi te mahan wai ka ki motolu ko mea pena makore ka ki motolu ke mo si to ku ma hataimi ke maki malolo ai kono uhinga pe ko funga we lahi ne uma whakahoko ka he taimi ko ko ku mafalala ma pe ke eiki ko nga ku whaka o ku ngari whakahua ia ke whahenga ni ihi mo mea ko alwatu ko ko mhoku mutu ko nga moyanga ko ko o mosio mai ko ko ke fotunga ko ko to taha ko o ku leat ko ka ki motolu ka mo manatu ipe motol hange pe ko blago ki mua he ka hatai mia te mai ke hanga o whakahiki ai eiki o ko Taofi ko ki ai he ko iloi o fata tau mai pe ai eiki ki a pe a ko ia no ta ka lo hea ta lo tola fai eta refani o wa te tatokanga ki ngai tala no me hata faaki ta concentrate pe ia ngai me am ngai palani mo ngai foto to ko e ki ko fai ko makita wa le ma ko ma fu a tol noa os e ma fu to ta ha fe tu ko e a tol noa mo manatu ko le ko ne ma refani ko ni o ku KILU pe se ni tia ko o ku ma fai a ko e ma refani ko e le ko tani ta longa mo Kulupu ko ni pa ko kai ke pe he avia o ku ma hekisia ki maua ki olunga ko nga ke mosio mai ko malava mea ka iheta ko winga pe e to mention ko e mea ko ni ko
ko nga ko whamalo au ke eiki, ko ne mea ngā ue aki ki maua, ko nga o lava hai ke whai ho mawhatongia to tonu, ko whakafoki atu ai se niti ko koe na mohu me ki loto. Tega ha taimea te mo whanongo mai ai ka ki maua ko mapehe atu, ke fukakai ko ne tau toho ko koe loto he maki kulupu. Ke tuku mai aha ki se niti koe neongo ku ke ostoho mano me mea, ko mea pe makoret ka ki motolu, ki motolu ko koe mo ostoho toho ko koe he kulupu koe ni please, give us a chance ko nga ke ma refani ka kai ko koe, na te eki ke mausi ana whainga maarie, i he ki monu o ki kulupu koe ni, ka kua pau pe, ke mahanga o refani ko toa, o tatawai pe, ka pau na ke o suma koe he kulupu koe ni, o vahe haufu unima mano, ono mano, fitu mano, o kumakeitari pe, ke mahanga o atu, aho seniti ko koe na ke hume a ko koe ki loto ko koe ke makulupu, ka ke man ka mo manatu i pe, hanga eki o whakateunga ki tau tolu o tau fo i sense ni mai, pea na iai pe taimia ni ihi, na mapehe pe, mahalo pe iaha ki common sense e kakai koe ni he, there was a lot of trick, na mahanga koko o trick ya koko ki motolu, a ki motolu koko na mo oskau ma koko ki he mamasani he, koe uhinga, taimi lahi ke mo ilo ia mai, e taimi koko o kumalotu ai koko ke eiki ke hanga whai tokonia koko ki maua he, pea ko ia i kakai, koen ko talat ka ki motolu, ko mo onye mea koe polo kalama AUKAI, pea mo taimi koko o kute vahe HONGOFULU, te mo sio me motolu, o se ne fu aho tolu noa, koe fu toko taha whetupu ia, o se ne fu aho fitu, koe fu toko waa whetupu en, ko au ia Australiani fu toko taha whe ni matolu, ko lolohea me Nusila toko taha whetupu, koe fu toko waa whetupu koe ni, te mohanga o riu ngai fo i he paanga e whaangeau, mo whaangeau ni manoa, pe te mo sio le vai, po koe fu paanga ia e fiha kilu, o kwhai a koe refani, he? Koe maha hopa koe ke aho wataha, koe toi fu toko taha whetupu ia, koe fu wha kilu tupu ia. Koe ngaku masio leva, kai kaha mea ia e whaingata ki eiki, neongo, ai mo sio ma aki mo tolu ki ha fotunga o kuma iai, mo e ko ki mawai ko ngotai i loa. He ka kuhanga he eiki ia o TOKONI i ai kakai ko koe o ku nau falala mo oni ko koe ke eiki, mo e kakai ko koe o nau viviri ko koe ki ai. He ko ngā koe ke uhinga uia, ko ngā ke mohanga si i talamai ai o kuha mo e haka ko yanga penia, ai mea na mamau a ngahi tāpuaki na mamau ko ngā he lere mai ko makulupu. He mea ko ia, ko ngā kumawhakamalo ai ke eiki mo tolu ko toa pe, na mohanga whai tāpue ki na mai se e mga au na e whai wheka wak mo kulupu koeni matalat ka ki motolu na e tōko koe na kake mapehatu mawaia ko o stamatei a masani he na e where a ngahi mea kotoa koe ngahi mea kotoa pe na matalat ka ki motolu na matu uma sivi ai toko taha kotoa pe o kumai ki loto ke maki kulupu koen koe a maua he koe ngak aluatu pe koe taimi o wai leva e ngahi mea au tau wako me ai. Ko taimi koko ku tau tuupe he ai, ha u leva e ngahi mea ko toa pe ke tau wako me ai he. Foi baha taimi ko na mawhenga ke os e marifani ko au fitu i he wike ko osi, ko ngā ka lava ke ma tuku mai foi wike ko ni, ko ngā ke ma nofoi o to e sio, ke ngahi tawhaaki na vai e ma kulupu, ma sivi i ai kakai, na nau i loto i he ma kulupu, ulunganga o e toko taha kotoa pe na e huma e ke makulupu ko uhinga ke masio ki hatoi lele yange te matoi mau i he taimi kokoe te matoi hawai kokoe o fakalele kokoe e makulupu he so we are back pea koe mahau koe ni o smau kotoa e ngahi whakotu uko ia he lahi leva e ngahi mea kotoa pe o kuma tānaki ke maki kulupu koe ni you know koe ngako ilo kono uhinga o tokolahi e kakai ia ki tau tolu. Ko hinga ko tau sio pe ka ki foi whainga maarie, hange pe koko whakamalanga at koe ki mua. E hao pe tonga ia ke ne toi hanga o tamate i e tonga he. He kai ki hao e tonga ia ke ne toi hanga o hake aki i e tonga i a taimi o kulere hane ki i polo kalama he. Pea koe mea ia koko na masio lahi koko ki ai. Pe ku hao koa, pe ku mo hao koa, ko hono TOKONI i ai ki polo kalama ko ni ke tu uloa mo fuoloa pe ko mo hao pe a mo tolu
ko ngā ke mō mau pe mō hola. Pe te mō alu mō tolu o kata mai ka ki maua. Kai whakawheta e ma mō ui ke eiki ko eiki o kune mawhe ia mo ne ao niu a ngahi mea kotoa pe he. Whanawhana mai lewa eiki te mahanga o kiniski moa ko ngahe ko tuko tai nimi na masani mea kotoa ia. Masani a Tonga, masani a New Zealand, masani a Australian, Facebook a masani mea kotoa. Si o lewa eiki ko ngā ko hanga eiki ia. Si o lewa eiki ko hanga kakaia o hike masani kai tuku e mea toton ko ke tau hanga o whakawheta ia i lo tonga ko e tau maa ko e mo ui e. Kinis mau he eiki o whahino hino i ki maua. O ku iai kakai i loto mo Kulupu o ton ke tuku ki tua. Fix e mea ko e mo hanga tuki e ki matapā ko e he ko ngahe ku ava mo hanga o ai e foi ato ko e o tapuni ko ngake o wai uha o tutulu ko ngahi mea ia ko koe na e masio ko koe ke taim ko koe na matu uai hanga he eiki o talamai ke mahanga o mono a ngahi tawhaaki ko toa pe i e masani ke owa to e tutulu pe owa e to e uha na maviviku i e taim ko koe uhai pa koe ahoin ko koe na maha uai ko koe foi wike taha koe na manofo ai ko mabea pena e whai kono tuki ai whanki mea ko koe o kuawava tata puni mo ngai mea ko koe ton ko koe ke tata puni ka koe ko whamalo lahi ka ki mautolu ko ngā koe lava ke tuko mo taimi ka mo mea mai ke ki laivi no koe ko koe o ko whai he sai ko ta autu koe ni ko ngā koe pepa ni nau ta autu mai ane nai hiki ko toa ai ngahi mea ko toa pe o kuma fie mau ko ngā ke hoko ko koe ma Kulupu manatui ke i lele pe ma Kulupu a maua pe aku ke moto aki pehe Kulupu ya koe ni ai mea koe whai totonu koe Kulupu koe ni ko hono tau mua whai totonu mo hono TOKONI ai si whamiri o toe viviri ange e nau fie mau he pako i ai ka taki peke mo si whanongo mai lewa ko ngā koe anga pene whakotu e maki Kulupu and I think e tu o taha pe e toi hau koen ko koe o laivi atu o toi whakamatala atu ai FE'UNGA fo au koen ko koe o kulele ai ko koe e maki Kulupu ko koe i he taini mi sai ko lele koen ko koe ma Kulupu ko koe he taini mi o whakatau mu aia ko uhinga ke mahanga o TOKONI a ngahi tawhaaki i Tonga o lava ke whai ki ha TOKONI o hange koen ko koe ko ma TOKONI koen koe na whai ko koe ki he alonga ko koe ki Tonga he ko TOKONI koe ni e tok pick upu e hoku tofefine i Tonga i aho tokonaki o ave seniti koe ni koe na tatanaki o mawai ko koe e tahamano wanoa ko koe ko e ma TOKONI pe ia ai family masani ki he alonga ki Tonga ko seniti koe ni na kai ke to'o ia me paanga e masani pa na kai ke to'o ia me hatoko taha koe ofa ata peni a kau me mipa koe na nau iloto koe i he masani na FE'UNGA ai TOKONI koe ni ki Tonga mo paanga e ono afe Australia vete ia koe i Tonga ma oi panga taha mano wanoa koe TOKONI ia ki he alonga ki Tonga tau pehepe koe Red Cross kau anta e alonga ki Tonga TOKONI panga taha mano wanoa neongo koe ki panga koe ni koe ki paanga si kana e fuaki aki ho mau ngahi loto katoa koe mau whenga peke mau TOKONI ki he ki Tonga ki o tau matakari ki he ki whalukunga kakai koe nko koe o toi viviri ange e nau ngahi whi mau so maha urewa mo ngahi u Kulupu charity i Tonga o ku ma whi mau ke ma TOKONI ki ai e rere hoko koe ne maki Kulupu o koe ke te ui e Kulupu e koe ni koe gifting group o ku lele rewa e ma Kulupu a mawai hange ia koe ha ma charity fun ko koe ke u tawhaaki ke he ko koe i Tonga koe nko koe o ku maha umoia ko ngai lava ke tau TOKONI ke u tawhaaki koe ni ko koe i Tonga so na ia e foi tawhaaki e wha o ku tawhaaki e nima o ku ma whi mau ke ma TOKONI ki nau tolu i hanga koe nko koe lere ko koe e maki charity group ko koe i he taini mi ko domestic violence against women ko koe i Tonga ko ngā kono whakamamahi i ko koe o e kakai whiwhine i Tonga
ko uhinga o kumafu fie ma o kawen ha foi tafaaki o kumasio ko nga o totonu pe ke fai ha tokoni ki ai domestic violence against women ko i Tonga ko nga o ko molale ko o kakai fifine o perenges pa ko uhinga ko o kumahanga o nuhi mai domestic violence against women ko i Tonga he tonu pe ke fai ha sio ke tafaaki ko ni ko nga ke fai hano tokoni to ka haki se ni te malava mau ko nga ku mafia mau pe ke kawa e domestic violence against women i Tonga hata faaki ke fai ke haki tokoni ko foi tafaaki hono wa ko foi tafaaki hono wa ko ku mafia mau ko ke matokoni ki ai Tonga Ladies Association ko nga na ki frata makina hoko fra muy taha ko na hoko ko i Tonga ko nga o ku kaweni i hata faaki ko nga o ku mafupopo i lahi ai Tonga Ladies Association ko i Tonga o ku masio ko kawen heki polo kalama o ku mafema o it's not because of me ka ko nga o ku nga ko ngei a ko o tangata o ku kawia i me ko ngei o par o ku pele nges ai me ko ya so o fika wa hake ai Tonga Ladies Association ko he mahanga ko o tokoni ko ki na tolu he ko nga ko ke totonu ya ke tauhanga o ta palasia hanga hikakai peheni pa ko ke uma au ke fra matala ya tu he ko nga he ko au ka ko ya kau a Tonga Ladies Association e mahanga ko o fame o mafia mau ke makau mo ya hono tokoni ko ki Tonga ki o tau ki fonua ko figa tolu o kuma fie mau a Tonga Red Cross Association ko i Tonga mo madatu ko mafaka matala ko ni he kai ke maha o mawa a veta fumano ki he no ko yanga penia ko nga e manga u ko o fai ko i he taimi o ku kawai mo Tonga Red Cross Association ko i Tonga ko nga i he mahanga ko to ni ko utafa aki ko o matokoni ki ko i Tonga ko nga ko utafaaki ko o ku ikai ke fu loko lahi hono hanga he pule anga pe mo tokoni ko meitua o fu tokoni ai u feitu ko ni utafaaki pe heni ko i Tonga so o ka mo Tonga Red Cross ko Association i Tonga i he ma loto ke makawia hono hanga ko o tokoni ki ai Kulupu ko ANZ MASANI Manakoa Taha Mission Family Organization o ku kau ki ai pe mo ALONGA pe mo OTA i he maloto ko uinga ke mahanga o tokoni ai ALONGA pe mo OTA ki Tonga mo manatui o ku kehe pe ai ALONGA ia me OTA i Tonga i he anga koko e masiot koko ki ai o na kehe pe so ko nga mafie ma pe ke mahanga o tokoni ai ALONGA pe mo te tokoni pe ke OTA he tau o sanga pe o iloi ai tafa aki koko o iai si falukunga kakai ko ni ko kakai en koko o tau fu fie ma o koko ke tau fai ke e tau tokoni ko e hono whaka au si pe ko e masio ke family masiva o nau fu fie ma o ke whaka koi e nau whanau ka wikai ke lava ho nau ni ma ke nau hanga o tokoni pe te nau lava o totongi e nau ngahi ako ko si atu fere a ngai family i Tonga masiva o ku ngalo ia tau tolu to lahi ko nga na fie ma o ke ave na fa na o fa ko i ka kai ke si ai ha paanga ke si i totongi aki e na ngahi ako mo na ngahi fie ma o ku ka we me ko ni he vivili ia ka ki maua ko nga ke mahanga o toko ni tau te fito ke fanki family e ngai fanki kolo ki uta mo ngai fanki feitu motu o nau si feinga mai ki Tonga ko uhinga ke nau hanga o whaka ko i nau whanau ka kuai taimi lahi o kai ke si lava ho nau ni ma ke si toko ni i ki nau tolu ke si totongi e nau ako pea ko e masio at ko koe aki maua ko taimi a ko koe o ku lahi ai koe palopalema ko koe ki he tau tupu ko koe i Tonga ko kai ke a ulele e nau ako pe te nau alu o au ke korisi ke a ko i whaka atamai ai ki nau tolu pe a ko i whaka lau maari ai ki nau tolu ko ngā ke nau mau a ngahi mo oni mo ngahi mahino ko ia pa te nau tok alu lewa katu unga o kuna os iloi ai lelei pe mo kovi ko ngā he taimi ko koe o kai ke a ko i lelei ai ki nau tolu te mo whatoka ngā i pe ka pawe haki toko taha e no e ne ako motuku e ne ako
kai ke ne lava spela no hingoa hunga hufanga e whakatapu, kai ke ne lava tāna ke taha mo taha, koe mea pe hoko ke toko taha koe ni, e lahi hono, kai ke hano whainga maari e fe, pe e hanga he kakai o katakata i mo manukia e toko taha koe ni, kai ke si iaha ka hau lelei o si toko taha koe ni. Ko ia ai, ko ngai whaamiri en ko koe, o ku viviri ki ai ki polo kalama koe ni o ku mawhaka hoko, ko uhinga ke mahanga o toko nii, ai whanki whaamiri koe ko koe, o ku nau fie mau, ko uhinga ke si ia koi e nau whanau, ke nau wau ke hatu unga o ku whakawhie maarie, ka ku nou whaka seniti, ai anga ko koe, e nau tokon ko koe ka ki nau tolu. Pea ku mo o sta o tumai aki mo tolu koe nā ku mo o spehebe mo tolu ia, o si aha miliona ia ia ki maua, ke whai ake e mangahi tokoni ko toa koe ni ko koe, ke uta whaaki koe ni ko koe, o ku mawhakalawat ko koe ka ki mo tolu. O ku whai hono lotua, ai ki polo kalama koe ni, koe ngau tau sio atu, o sfere u tokoni ke he ia, ke uta whaaki i tonga, koe ngahange koe tokoni ke masiva, tokoni ke whare mahaki koe koe i tonga, tokoni ke he tuwha mea kai koe koe ke he kau tau reke reka, tokoni ke he langa e ufare LOTU mo u ala mea pehe, fe lewa ai uta whaaki ko e ni, hange koe Domestic Violence Against Women i Tonga, Tonga Ladies Association i Tonga, Tonga Red Cross Association i Tonga, pea mo e alonga mo OTA, kai umaa e si whamiri, o i kai ke nau afford ke totongi e nau wako. Kou tui, o ku mahu inga hange, ke matokoni ke u whamiri ko kou kai ke lava, ke si whaka hakoi e nau whanau, ke mawai haka hau lelei, mo hatoe amanaki lelei e ki whamiri, i he taimi ko koe, o tauhanga tokoni i ki nau tolu, ke langa hawhare ke nau nofo ai. Kou tui ka pate tau tokoni i ki nau tolu, ke mau hanau, ha poto ia ki nau tolu, pate nau o mau hanau ngawe, e lava pehe ki toko taha ko ia, ke ne tokoni hono whamiri. So, koe tau mua whiga uluaki a ko koe, e maki Kulupu, i he malere koe ni, koe manofo, ke mahanga o tokoni i, ai fu itafa aki e nima koe ni, Domestic Violence Against Women in Tonga, Tonga Ladies Association, Tonga Red Cross, pea moe alonga en OTA, pea moe whamiri, o ikai ke nau lava, ke nau totongi, ai ako e nau whanau, tau te fito ki motu, pea moe u fonua, moe u whanki kolo ki uta. Ko ia e makoret ka ki motolu, o mafufi e maa pito, e tau ngau e whakataha, i he tau lere koe ni, pea wiai pe e moe manga aue, hange koe ki motolu, koko mo lava sponsor, pe te mo lava o tokoni to neiti, you are more than welcome ke mo to neiti mai, koe ngā ke whenga koe ni ukwhai, pea te mo sio pe te ma update, kamatan e ma update, hake e ma o ngā ue whakamisnare, mo e ma tokoni, whaka charity, ke u tawhaaki koe ni, i he tokonaki koe ni, i he amanaki, ke awea tuai e tokoni koe koe ke alonga ki tonga, pea ko ia e ko, I'm looking forward ke e ma charity work ko o whai ko i he tau ni. So, sai, tau tala noa lewa ke tau ki Kulupu ko a ki tau tolu, he? Koe anga ko lere ko e ma ki Kulupu, i he lere ko i he tainimi, o wepe whanki i whiriri waki. Pea koe lere koe ni, mea ata pea a au, pe ku ke fie kau, pe i kai, o koe kai ke mahanga e maua o force hataha, koe ngā ke hu mai ke maki Kulupu. Koe whiri o ku ia koe pe. O koe kai ke maloto, ke mahanga o force ki moutolu, koe ngā ke mou kau mai ke ki Kulupu koe ni, ka pau o koe kai ke fie mau, sai pe o kau pe whakafu o whakaki maua, he? Koe lere ko koe ma Kulupu koe ni, o kei tū mau pe, e male sisita i he paanga i whangeau Australia, pea moe whangeau ni manoa Nuusila. Ka koe anga ko koe e ma pe au ti he tainimi, o kolo rewa e ma pe au ti, o paanga e tahawhi o nongeau Australia, pea paanga e tahawhi warungeau Nuusila. Kai ke te aha no uhinga ona ia, o holo ko koe e ma pe au ti ko koe i he tainimi he. Mo manatu i pe hange koe mea koe nau laulea ke ane nai, lahe ka kai mo hu mai o sio manu sio kita ke hanga koko lere koko e maki Kulupu he pe ku nga o ku lakange ke ma focus ki maua i he ma charity work koko i he tainimi ko nga ka pau ke mo fie ma o mo tolu a di riu koko e maki Kulupu koko i he tainimi koko ki he mea ofa tahafi no ngeau pe mo tahafi va ngeau
no sila fa ofa pega ki maua he ko ilo pe ko nga te mo ka ko winga ko e malele ta happen e ma foto tu ko aki maua ko winga ke hanga ko e malele mo manatu I mo tolu ko mo hu mai ko mo ki panga e fa nga Australia o ke ma o pe ho ki panga e ta ha FE'UNGA tupu me ki panga ko e fa nga ko o ke hu mai ako ko ki loto he ko nu sila ko hua ko ho panga fa nga ni manoa arat ko ho panga ta ha FE'UNGA o ko ke tupu pe o ke ha mole I ho hu mai ko mo ki Kulupu ni ka te mahanga po fa mahinat ka ki motolu mo manatu e motolu ko fili o ku ya ki motolu pe ia o ku kai ke o se mea ko ni pa pehe ke mahanga o fos ki motolu ke mo kau mai ke ki Kulupu ko ni ka te ha Kulupu ia o ku ke fie maria ke AUKAI fra ofa pe moia ka ku ke fie ma o pe ko ke no fo I MASANI fra ofa pe moia he ka ko yanga pe e mahanga mo manatu I o ka ke matanga ma fufu I pe te mama ko nga ke unga hi mea ko ma fotu tu he ko nga ko ma o atu pe ka ki motolu ko nga ke mo sio ki ai ko nga ko hanga hi mea e lava ke mo fili me ai he ko fili o ku ia ko ata pe ia o ku kai ke ia maua ko mea pe a ko pe ku ke fie kau ki ai pe kai neongo o ku holo ayanga ko e ma pe auti ko foi fa kau le pe ia nia aki maua e foi wi ke taha ko na le ko e ma fotu tu fo ko e ma ki Kulupu he ko yanga ko e tau pe auti ko ke ma te le fa triangle maua ke pe he ke ma pira ke hange ko o le mai ko me mua ke alha ko to ko valu alha ko to taha ono ko yanga ko e ma le ko e ma pe auti ko I he taimi mi ko va ven ko ho mai ko ki loto ka e fa ho ko pe I he anga ko mo hu mai ko ki loto ko I he aho mo taimi na ke hu mai ai ko ki loto ko ke ma Kulupu he ko ke ma te pe hat ma waia ko ta to ko ta ha fe fi ha no ba he weekend ko ta to ko ni manga o fi han ba he ko weekend o wi ai pe fo fika o ko ma osto ko pau ko winga ke ma le ke ma pe auti ko foi to ko ni manoa pe o ko ma fe ma o ko ke pe auti ko I he weekend wike ko to ape ko foi toko ni manoa e pe auti ko I he wike o ku ai pe ngahi uhinga o ku matuko ai ko ke ni manoa ai ka pe auti ko I he wike ko to ape he ai ko le ko e ma pe auti ko foi toko ni manoa a Australiani toko ni manoa a New Zealand pe who knows ko nga we pe taimi ni ko nga o ku lahi ai hota wivi e who knows e ala ko to te au hika ko e mafika pau ko ayanga ko e mapi auti ko I he lere ko ni ko foi toko ni manoa e lere ko e mapi auti ko I he taimi mi ko nga o ye penga hi mea na mafanga kau ki ai ko nga ko u mea pe nia e sai ki motolu pe e sai ki maua ko o ku mafanga lere ko ai ki Kulupu ko ni ko nga ke lava ke fie ai pe lava ke mafie ai sai na yanga ko e ma investigate ma ko e ma Kulupu he mana tu I foki ko nga ko ki mawa na e ko e ma sio ma he taimi lahi kuma fie maria pe ki mawa ia e nga himbe ho no ko to ape o kuma le ke ma Kulupu he kana alu pe taimi mo mahanga o nofo o civi a kakai ko to ape na hu mai ki loto ke ma ki Kulupu he ko le ko I he taimi mi o ku peheni leva ai lere koko e ma Kulupu o ku kai ke ma te fie ma uia e ki maua ko nga ke to e kau ko ka li pa anga e taha pa ke to e ha o ko o kau mai ke Kulupu ko e MASANI he kono uhinga ni te ke alu ke Kulupu ko e o huai pa te ke ha o ke ma Kulupu o huai te ke alu ke Kulupu ko e o huai pa ko foi mea pe te ke fai a ko ia te ke manga pe koe me he Kulupu koe ma ho ki seniti he Kulupu koe li ake Kulupu koe manga mai he Kulupu koe li ake ki Kulupu koe manga ai he Kulupu koe ko nga ko masio atu oktotonu pe ke tau o tu ma pe ha ki Kulupu e taha ke tau hanga nga we he Kulupu koe ko nga ke mo ui pe tu lo ai Kulupu koe mo manatu I mau pe ko nga ko taimi ko koe te tau arat ke Kulupu koe te tau fie tonu ke Kulupu koe te tau arat ke Kulupu koe
te tau laka pe ke tonu pa tau fie tonu ke kulupu ko ia. Te tau hau ke kulupu ko e, pea mo ngahi ulunganga kehe ai pe ia e fihange au, ai kulupu e fihange au ko koe o tau alholo ko koe ai. Koho tau lelei taha, te tau FE'UNGA ko koe ke tau whai ke u kulupu ko ia, ke owa na ita e kulupu ko ia, o tae vahe ikita he. Ka kou sio, o kai pe ke matoi fie mau, ko ngā ke toi hu mai koe ke ma kulupu, pea ku ma whai ange pa ma ilo, o ku ke kau koe ka kulupu e taha, ko eni pe o ku matalaat pe ka ki motolu wha more, ko pau pe ke mahanga e mau refunding koe ki tua, ko ngā ke alu pe o ta autu pe he kulupu ko ia. Ko ngā ke ngā wei, ko ngā mo manatui, ko se niti ko toha pe o tau mau, i he taimi ko kong mau e tau ki mea ofa, ko se niti nai si ngā wei he toko taha. Toko taha ko ina nehanga o ngā wei, o lava i o mau ko hoki se niti. Pe au fie mau le vaia, ke ta autu mo koe o ngā wei, ai ki kulupu ko ia, ko ngā wei he toko taha koe, mo ine ki se niti, o lava ke mau. So, ko lele koe ning, o se ai mafu urisi a maua, he? Ko ngai foi aho kon gogo na mamalo lo me em he refunding. Ma kolosi leva maua mana tuk mate lapi mahu holo he ukulupu, he? Huat he kulupu ko ilo e ki kakai gogo na ungnau ihe masani. Huat ke kulupu ko ilo e kakai gogo ungnau ihe masani, he? Ko ngai aku matalat peka ki motolu, ko e unganga ya o ikai ke sai. Mana tui ko taim gogo tau heke takai holo ai, te tau heke ai pe mga hitala noa, oku lan kehe. He? Ka koe ai ko talat ka ki motolu koeni, ko maos unu holo maua he ukulupu, ko maos ilo ko toa e maua ia, ai ukau me mipa ko koe iloto ko koe masani, oku feda e ukulupu ko koe oku ke kau ko koe ki ai, he? So, kai lewa taimi te ke tohi mai ka ki maua, oku ikai ke mahanga o taria to o tohi, kono mahina le vai ka koe, oku ma iloi oku ia e kulupu, oku ke kau ki ai. Pea ke whakamole ka taki, toi foki pe koe ki kulupu ko ia, o si tau tuma uai, o ngā we e kulupu ko ia, ko ngā ke ilo he kulupu ko ia, oku ke ofa mo oni i he kulupu ko ia. Ko ia ko talat pe ka ki mautolu, ko le whamole ka ki mautolu, na ko ngāri ko pehe, ko maha, ka koe anga penia e mahanga ko koe, o fotu utu uange e makulupu, ke a o ki ha taimi, o kutu uloa koma ko e ma fia ma ue ke tu uloa, pea mololoa ai lele koko e maki kulupu ko e ni, he? So, o kui kai ke matoi fia mau e maua ka kuke kau mai ki he masani ata ape. He masani e mea kotoa i he taimi o kuke tu mau he masani. He kai ke masani ia i he taimi koko ke tu VE'UNGA, he? Ko i ai o wate moloi mai ka ki maua, ko ma o sta autuat ko e ni, o sta autuat mamo e lisi o e kakai kotoa pe, ko na os i he kulupu koe, os i he kulupu koe, ko enpuk matalatu, please, don't trick us. He ko uhinga, ko os mau e maulis a mauaia, ai uhingoa ko toa pe, ko mo oskau ko koe ke ukulupu. Mo manatu iki motol koe taimi ni ihi o TOKONI ake utaki kulupu ia, ko uhinga he ku ikai ke lote utaki kulupu ke ha paloparema, e hoko ke na wahi kulupu taktaha, he? Ko iai, ko talat ka ki motol, please, ka wiaha kulupu o kuke kau ke fra ofa. Koe ke ha kulupu ia e kovi, e foi mamani koe ni. Koe kovi pe ia ko ki tau tolu fra foi tuitui, ko e tau heke takai holo i he ukulupu, ko e ngā o ikai ke sai. Ko ia ko ta whamahina peka ki motolu, please, he kai ke matehanga e maua o tari hataha, o wiaha kulupu o klotonga iai. Masani ata pe mo onia ofa. Ka kuke i he kulupu ko e, alupo ta out ma hiki kulupu ko ia, o si ngā wei ai kulupu ko ia, ke si mo oi ai kulupu ko ia. Ko lele kon koko e ma kulupu ko e ni, he? Lele koko e ma lele fo au ko e ni, o wika ke ma te tari e ma waia, ke te humaha ki pēsi o te aha whakatata ai. Whanki pēsi fake pages ko toa peka pana muwhatoanga e ku status koko ane po, na no fa ne po kirina ko toa whanki pēs koko e, whanki pēs loi, mo whanki pēs koko whakapuli, mo whanki pēs pehe, whanki pēs loi ko toa pe, fake pages ko toa pe, o te ke FE'UNGA mai, ke te kau mai ke he kulupu koen ai masani, please, koen ko talatu,
te mahanga e maua ia o decline ho request mai koko ka ki maua he o kui kai ke mate fe mau e maua ke te huma ki best loi pe ko te huma ki best whakapuri ko ngā koe ma fe mau e mai makulupu koe ni ke lere makulupu koe ni ko ngā koe ngai whotu tuu ko ngai palani o aruke e makulupu o ku ma fe mau e maua ke oa te hatahe e hao o te vei ua he huma ki loto ke ki kulupu koe ni he so please ka pao ko ke best loi ka ko ke whiakau ke masani whenga rewa ke ai hao best mo oni ko e ngaka ke toki huma rewa ke masani ko e ma best kon ko koe fo'ou ko koe o sfa'au ko koe ke kau masani e ena seti ko e fu best ia hange hono security ia o ona ha fu pirisone ko koe o ku ave ko koe ke ai kau hia lalahi he please don't try us he ko uhinga he fere e mau kau polis mo e ka mau kau FBI ko nga ke na hanga kumi e fangi best loi ko tope te ke whenga mai aki loto o ke mato e whie mau ke te haki fake pages pe ko haki best loi e hu mai ke makulupu ko yanga ko e tau lere koe ni ko ki mautolu ko tope o ku hufo o mai ke maki kulupu ko e kamata ko sporti ko pau pe ke matu ko fo sport pe taha ke a koe ko tope o ku ke hufo o mai ke maki kulupu he ko winga he nei sio ko ke malere ko mafulere ko me mui ko tuai pe sio mai ki to hange ko talat ko na le aki foi le ko ni manki si manki tu he ko sio pe ki manki ko khwani ma to ta ko e le os mai ki manki ko e o ai mane foi ho ni ma he pe ko me pe ko he sio ko manki ko ke manki ko khwani ma ko me pe ho ko stop and refund ko ia ko le wa ka ki motor o te mo fai ta ko taimi ko e taimi ko taulere ko ni ko ka hu ko fo o ko to ape ki loto ke kulupu ko ni pau ke kamata ke fo sport e taha ko ki fo sport e taha te ke hu mai aki o kamata aki te masio le ba ka koe ka ku ke ofa mo on he kulupu ko e masani pe ke ofa i he ka o me mi pa ko e masani e lava le ba ke tu watu masio ku ke ngawe e kulupu ko e masani lava le ba ke mapehatu atu le ba ko hu hoko mai te manga o ata ki foi sport e ua pe ko ki foi sport e tolu he ko wenga he ku kai ke fea ia mahalo ke ki kakai ko na usi nga we ima e kulupu ko ni ko winga o na nga we mo na ofa ko kulupu ko ni o ku yai pe fahinga ia ki mo tolu o ku mahanga pe maua toko ko nga ke mo hu mai ko ki mo tolu ko o kamata he kulupu ko ni ke mo sport tolu sport fa sport nima ko winga he kuma elo whakapapau e ki maua ko nga o mohanga e motol o whai e ki kulupu koe ni so ko koe pe na ake hu o ku amanaki ke hu mai ke kulupu koe ni o ku ke fo'ou mai ke kulupu koe ni ko pau pe ke laki hu mai koe o kamata i he fo spoti e taha ka lava ke masio ka koe o ku ke ofa i he masani pa ke ngā we i he masani ka lava lewa ke mawhaka ata koe ke kau ngā kau ka mo si kakai kon ko koe o kuma oange ko koe ka ki nau tolu ai whainga maari e ko koe ke nau spoti tolu spot fa spot nima ko ngā ko ilo ko taim ko ko tau ngā welele ai o ki ai hono pare pa ko hange pe ko ki maua o kuma oange e pare ke kakai ko koe o ki nau tolu ko o nau lava ke nau ngā wei e maki kulupu sai ko me aorien ko ko mo marien ko ko tau matakari i he taimi ko ko na stop and refund ya ko ko e makulupu he ko tuai pe stop and refund ni ko fele leva anga he excuse ke he ya ko ia ki tau tolu ka ngalo ia ki tau tolu a mo inbox ma ko ka ki maua tala mai o uha moha he ko hange ko o ku ngari whakakata ka ko uhinga o ko mea mo on he ko nga ko ki foi to tahe na ni tala mai to e pe ke hiki mo wa o liaki ki o lunga ke mahina mo fetu o mo la a he ko taimi pe ko ai pe he atu pe ko stop and refund ni he ko ha o ya ko ho mo lan to tonu he ya mo mana tu i mo tonu ai taimi ai e ki o ku tonu ma upe he taimi ko na tu wai ko stop and refund ni he o mo hiki pe ki maua me mahina tolongi ma alfe matu ka ke makere kere maua ia
ma foi tope ma me mahina mo la a o foi tope ia hala ata ke ma uri ma waia pe te makere kerea pe te ma e fua he taimi na matoa ko koi me olunga ko koi kilalo ka koi me ai ko koi o ku maori i ai pe mama o ko koi e ma fia ko taimi ko koi na mo teke teke ko koi ki maua ko koi ki olunga hai taimi lahi na mahanga o whamanat ka ki motolu don't praise us o wa te mohanga o hiki ki maua he ko uinga ko eiki to ko taha pepton ke tauhanga o hiki ki olunga he ko ia o kune au niwe aho ai mea hono ko toa pe kai fai pe fangi fahenga ni he hono teke ko ki maua tuku mai mahina ia pe mo la a kai hoko ha ke neki olunga ke ngai fetu o ngai parani teke he ko taimi pe ko na mapehe ato ai ko announce ko stop and refund como foi fusi i fo pe ko ki maua me lang lau ila na mato maua ko ia ma foi tope matu kai ke uri o mavala hala ke pa ke ka ki maua he na matu pe maua e ma mo oni mo e fai totonu ko e mangawe ma foi hifo pe maua lele ki lalo lele e ma refund ke sai pe masani ke sai pe alolohea ke sai pe mumila e taim ko na mato ai ki lalo ko yanga pe ia ai hanga eiki fra foki ki maua ki lalo ke matu i lalo ke malue fra lele pe ka ko ia ma u ko e ma fia he ko mole te tafiat ma tafiat hela ia ai va ve ko e mate ko e ngai maria mo ngai fonu aloto ko i tonga mo le aki ko ki fare mahaki pe mo ngai pila ke he ko e turi kita me u fare ko na te no fo ka ke mai ma ki seniti hawe housing o turi ma to ki hala fe le va kapanda ma pihat ma waya ko yanga pe maki ai ke masio ange pe fe ho mo atambai ko tu ka pana ke le pe autia he ka ke mate fa fa hata haia pe he ka ke le aki fa hata hai fa le mahaki pe he ka ke all of a sudden oktala mai he housing ia ke totongi ke ho reni ko hinga ko fanki ulunganga pe he o ma we ko ete ori ia mo ete okute si ofeina tu angahi atamai pehe ko nga ko atamai pehe ya ke o pe ko nga kai alo mari e pe taimi ko to pe ko taimi pe ho fakata pe tahi ho fakata pe mo na natula o na tolu ko ia ko ki mo tolu ko mana tu ko fu weekend ya ko masivi i fakalele ai kakai ko o ko mafema o ko on board ke nga ke masani fo o ko nga ku masio ta ko kakaya ko ni ke alo mari pe ke na ofa pe na to ke kakai o na ma mea ke na ofa pe na to ke to fetongi mea ke ofa o ka ke te ha mea ya ko nga ke fetong ke te ofa ke kakai ko he ka ke te frafoki mai ai ofa ko ia o ka ke pe he ta mu aya e maki kulupu o ku ma ofa ma ke kakai ko o ke ma o ko ke ta ofa he ka ke te ma mai ha se nitia pe ko ofa me aki na tolu ko tau sia ko na ngata angape o ko ka tau ofa pe ke kakai te na te ofa me ka ki ko ulunganga ya la hita ya ki tau tolu te tau pe ofa ke to ta o fare funga vaka he ko taimi ko e fai e tau putu mo tau mari e ha we fare funga vaka mo launima mo toka wanoa o mai ma kita e taimi ko e hoko e te ka venga he ka ke au ke fare tonga he ka ke fala wanoa ya e fare tonga e ha mo ia ka ha me ai hoko si o ko taimi ko o ka ke tau ma wai ko ai ofa mo ni ki tau tonu o te tau ofa pe ke kakai ko te na te frafoki mai e te ofa ko ia ko re ka ki mo tolu ko to pe na ho ha mai ko mo refani mo tala mai ko mo fanki for excuse ko ni ko tala ka ki mo tolu te ma refund pe ma mo seniti ka pa ke fe ma ko refani a pong a ratuia ka ke fe ma ko refani he o se live he kai ke o atuia he kono winga he ospe ma working hours a ma he ospe kon a live ka ko ia ka ku ke to he mere ba ko fe ma ko refani a ko ia straight away a ratuia na pe wanga ko vi pe masani refund restart ka ko ia
ko ki mo tolu ko ko na mo hoha ko ko mo refani na mo pehe mo tolu ko ko ke seniti ko ko ke fai aka refani ko e aratu ya ke fe ma pe ko pongpongi a ko pongpongi ta parking ta off ya tu yo mata fale ka ko ia ko mo tolu ko ko na mo hoha ko mo refani ko e aratu pe mo refani a motoria te toku pe ka kai koko ma ilo koko ko famon he masani pa kai ke te umate ho na mari pa kai ke de aki hata na family ki fa ma haki kasi o ate ka koe ke si tokoni ka koe ko nga te vivirian ho ki firma u a koe so ko working hours ko koe aki maua ko koe i hele ko koe i taini mi ko ma working hours kamata be me valu hengi valu ema ki ono pm e peheni deva elele ko koe ma Kulupu ko koe pe te ke toi inbox mai ki aki maua i he osi ai o no e fiafi ko uhinga te ke toi inbox mai ko koe i he after hours ko in pek matalatu kuma o sanga po fra mahina ka ki motolu te ma refund straight away e maua o paanga even ka pau ke hoa nima even ka pau ke hoa taha hoa ewa hoa tolu mana tu ko malere ko ni he ulahe utafaaki o blava ke ma firma ke ma tokoni ki ai ok firma re mo maki taimi ke ma malolo ai ko tau hoa nga au ko ko i he taini mi me he valu e ema ki he ono pi ema e fiafi ko en ko talat ka ki motolu if you ka pau ku ke pehe ko lau loi pe a aku pe ko ikai try me ko nga ka ke sio ko ke va be ko arat a refani ya ka ko ko ia ko ngari whakakata ka ko talat pe ka ki motolu please ke tau hanga mo respect ai hoa ngā aue ko koe ai masani kamata me he ono me he valu hengi aua na ke text mai i he ono pe koe fitu koen ko talat ka ki motolu te talat ka ki motolu e ngata pe e mahoa ngā aue i he ono e fiafi ko o text mai i he ostaha me he ono te reply whakatahat pe ai ho o message mai ko ki au alat whakataha i pe pe am ho seniti a ko ia na ke huma a kiloto ko ia ko talat ka ki motolu please mo offer mai ko winga ko ente talat pe ka ki motolu ko os FE'UNGA e mafunga awe amawa overnight i he po pe mo ume pe ko ko malele ko ni ko nga ko malele mawa i he taimi toton ko ngawe tu wange ma ki taimi ka ki mawa ke si fai ai ho ma fatongia ko manga family tak tahak so our working hours ko pa ke valu e ema ke ono e fiafi ko iai ko na ko o te wa ko ke text mai he taimi ko elele ko ta Kulupu arat ko fakataha pe I reply pe arat fakataha pe mo ki seniti ko na ke fa ho mai ko ki loto ko ke ma ki Kulupu sai ko yanga ko e ta donation ko ke ma funky charity ko i olunga o ke mahanga e mawaia o whaka mama whai hata tau ngawe ake pe ai o whai loto ia ki tau tolu pe koe ki paanga i nima ki paanga HONGOFULU ki paanga i wanoa paanga taha nima o ku ke tokoni mai aki ke maki i charity work koe aki mawa koe hape se nite o ku ke ongo i ki a koe uhinga ke tokoni mai aki ke ki donation kon koe aki maua koe o ma FE'UNGA koe ke ma tokoni aki ki tonga e hounga ka ki maua ka pau ke tokoni mai aki mo loto o hanga marie pe mo loto o tau ataina ke mo tokoni mai ke u charities kon koe o ma whakakau koe ki ai koe ke tokoni koe ki tonga koe ke mahanga mau whakamalohi hataha na mo pehe mo tolu koe anga koe lele koe ni ke mo mole lahi mai ho mo seniti ka ki maua ko nga ko ma u charities ko ni ko fie marie ko ma fie marie ya ko tau common sense le fakateu aki tau tolu he ki en hita fa aki ko i time ko kwa ko ke u me pe ko ia ko mo ko mo tokoni e hoko ya ko lele ka ki maua ko tau ko ki tau tolu ko te tau hu ko ki loto ko he tau pesi o fe ma o ke tau tokoni aki i loto i he tau ki pesi mo tau ki Kulupu ka ko ke sio leva ki ha ngai me au tonu ke tuki tua
ke ngai kakai o na hu mai aki ai sokita Taofi a mo ngai ulunga pehe ko tau mea pe fai ko e pe te ke ofa masani ko au pe te ofa masani ko uhinga te tau sio ko ke ukakai pehe pa te mota inbox me le vatara mai please check it ange to taha ko e hange pe ko o ha mo ha ko uhinga e lava leva ke tu loa e tau ki Kulupu he o te tau sio pe ki hata fa aki ko e ko viai ka ki tau tolu para tu ko ngawe ko ni ko ngawe fa to la o na ke sio ka hata fa aki o ku e mamai pe to tutulu ai ho tau vaka pa ke tuku pe ko ke uha o tau tutulu ia he ka ku ke sio leva ke taimi ko ka ki foi tafaaki o fe ma o ke tapuni ke o te ha foi tutulu ai please let us know ko nga ko tau tokoni ben aki tau tolu ko nga ke tu loa e tau ngawe ko ke tau te fe ma o ka kai ko ku hu mai ki loto ko nga ke ni hanga o to e ko nga ke ne te hanga o whakawhe ahatungi ai e hanga koko e tau ngawe he ko e tau lele ko e ni aki ai u loto tawataina loto whea tokoni loto o hanga maari so o whamanata tai peka ki motolu there is kai ke te whai o kai ke whea mao ke mo inbox mai ka ki maua i asa pate pia mo hange koko ko mo transfer maha mo seniti mo manatui it's a big no ai taimi koko tau whea o mo transfer maha mo seniti e asa pate pia mo taimi koko mo inbox maha asa pate please leave Sunday out ko ngau ke ma whea mao ke mangawe ke masani i asa pate ko e lere koe tai nimi hei kai lewa ke te whia mau e lolohea aki mo tolu ko toa pe i ki sponi mo kataki whanongo lelei mai kai ke te whia mau e lolohea i ki sponi ke mo tuange mo hakesh ko nau api ko ngā ke te oange hakesh paanga ke o nau api please ka kuke whia mau ke kau mai ke ki Kulupu ko e ni ka kuke i ki sponi whia mau pe ke au ke panke o depositi ke o seniti pe ko o transfer online hoki seniti ki alolohea o kai peke te tari e lolohea ai cash deposit ai cash o ange koko ki o nau api o kai peke na te whie mau ke te please o kai ka te uhinga mea ka ku kai peke te whie mau e lolohea ke te o ange ha paanga cash ki a te ia whie mau peke mo alu ke lava ke panke o transfer mai me ai pe deposit ai ho mo seniti ke panke so ko lele ko tau Kulupu ko ni please o kuma ko malele ko ni he kai peke mate hanga e maua o whakamore mole i hataha o kune ta reference mai ako no hingoa to tonu i he taimi ko kune deposit mai ho seniti he ko lele ko he tainimi ko tau lele ko he tainimi ka pau o ku ke hanga o deposit mai o seniti ke Kulupu ko ni pe angalo ia koe ko inga ke hanga o reference mai ako hingoa to tonu I'm sorry he ka ke mahanga mau include fo i hoa ko ki loto he te matuk pe mau senit ko ia hoko mo ha o tohi mai mo o receipt pe to ta foket pe fo i senit ia ko ia o foket ka koe ke te hanga o transfer fra tu o ua mai ke hanga o reference mai ako hingoa to tonu ko ia please note he kai pe ke mate hanga mau o hiki ha le seniti le sisita ki lalo o ka pau e ikai o ku reference mai aki ho ingoa to tonu aki ho seniti ke Kulupu ko e ni he fu fie mau au pito ke mo whatonga iange i fui tafa ako e ni he ikai pe ke mato e fie mau he ikai pe ke matari e maua tuku ke ka pau te ke tok inbox mai ke ma whakafoket e maua senit ko ia ka koe he ikai pe ke mato e tari e maua ia i he ma Kulupu fo ou ko e ngā ke hanga o transfer maha seniti ta reference mai ako hingoa to tonu ko iai please ka kuke kau rewa ke hanga o deposit maha o seniti hanga o use mai ho o seniti aki reference mai ako hingoa to tonu ko nga ka pau te ke hanga o ta reference mai ako hingoa I'm sorry e te foket pe seniti ako ni ki aki mautolu ko mea taha please o kake mate whea mau e maua ia ko uhinga ke te pass mai e koe ha receipt a hataha o ke te seni mai e koe receipt ko ia ka ki maua tuku ange pe toko taha ko ka pau ko ha ofereni talange pe ko ofereni talanga mila pe ko lolohea ko kau mai ke ki Kulupu ko ni ko no introduce atuia e au
Ko lele ko ni na la he palpale ma I he tau lele mai ko koe. I ho mo hanga e mo tolu o to seni mai a risiti ho mo ngai fereni pe ko mo ngai maheni. Ko tau lele ko ni ka he kai ke mato etari ke te seni atu e toko taha koe ene risiti ki a koe pa ke hanga leba e koe o seni mai risiti ko ia Oscar pa te seni mai e he toko taha e koe ene risiti ka ki maua. Please, owa na te hanga e hataha o seni mai a risiti a hataha ki maua. Taki taha from now on, tak taha o seni mai pe ene risiti, ene transfer makoko ene seniti, please. Owa te ke toi tohi ko fereni o te talamai, ko ngā ke seni maha risiti ke seni ki a mila pe ko lolohea. Taki taha seni mai pe ene risiti ki maua, ko uhinga ke owa te mato e tohi tu owa ha hingoa taha, pe hange ko ni ko lele ma refani, ko matafoka ki pe maa to refani toko taha, ta koe koe fo ihoa pia e taha. Ko ia please, owa te seni maha taha, ha risiti ha ataha, ko uhinga ma fie maa pe toko taha ko ia, kene seni mai ene risiti pe e ia iai. Sai, koe fo ikonga ni koko mahu inga he. Koe kai koe koe ha te Facebooka, hei karea ke mato e tari maua ia, ko inga koe ulahi ko koe u excuses ko koe, na mungawe mai a ko koe i he tau raklere koe he. Hau ko tala mai, ko kui pe ko o kau vai ko kia na u Facebook he ta ko ia o nof o smart ho kui a wia pe ta ko ia o kia hingo pe he ia ka ke ha ko tala mai ko ongo matu a pe ko kui ho ongo matu a o ka ke sia na Facebook and we respected pe ho mo ngahi excuses ko ia I Kulupu ia ko si ito atu e mafaka kau kumasi mana tu ina malene ma ak mawa ko kumasi ofeina asi kakai ko to apenas si humai ke makulupu como si yo mai o ta palasia si e mamo ui o mo ngawe ko vi I aki ang fainga maria ko to ape na lava ko ke ma oat ko ka ki moto lu si ito at si e mafaka ofa ia mo mana tu mo to ke nofo e mafaka kau ma ta ke mafu poto mano fakau e kaka ko ngak matalat pe ke mo nga iloi kai pe ka taimi te mafu no foi ke mafu concentrate me ko ngawe kaka pa te pe ke mafu poto ma me ko kaka si to atu si e mafaka kau ko si kui mo si me ake si o atu io o mai ko ngak mas ke na si kau ke ma si ana ki se ni ti si toat ko koi pei auti ko koi ho kui tape mo ki motonu alu ko tu o katare o lahi mai mo turiki pe ko fe tu o ke lava mai me ai ko ilo ko foi ehele o lahi taha pe koi a mama nina ke fai ak no kata I ko koi ki mawa koi a honi he ka ke mate tari mawa ke te ha ko kata I pe he ki mawa si fanga ofa e matokoni at ko ka ki motolu kamo si almo to kata I mai ki mawa o si ako le vai mamo ui ko kakai ko to pe o ko mai ke makulupu pa ke mafem ko ka vai te na la pe na to Facebook ko en ko tala ka moto ka pa te ha ko tala mai ko fa ko kui ta ko follow si na u ka kakai pe maman ko ni tala ka moto no Facebook no masani for you he ka ke mate tari en bawaia ko nga ke te ha hataha o ka ke ne Facebook ke ne te hanga ia lohiaki mo si ta palasia ki maua mo si yanga ko e masi ofat ko ka ki motolu ko ia ko kora tila ka ki motolu he kai ke mato e fie mau ke te ia hataha e hu mai ke makulupu ta e ia ha ane Facebook te mo hu mai ko ni pa be ke ha mo Facebook ka pa ka ha mo Facebook o ku fa ngo fu pe no hono create ia Facebook ko hange kon ko lele kon ko tau club best for all hei kai ke mato fe ma o mawa ke mo te invite ha ka kai ki loto o mo I lo he foka ki mo tolu o te ke mo ke na necessita mai ke tau Kulupu ko fe la ka ke te ha matai me mawa ke mahanga approve ki mo tolu ko hinga ke mo hu ha ke ki loto ke Kulupu ko fa ngani te pe ke mo hu mo to ki loto ke Kulupu when e mate mo foi pes que ya Taofi ki ko to ke pes ai na seti ko nga o te ke mo iloto mo to he Kulupu he ko kai ke ma ke ilo I ki maua ia pena mo os TOTONGI mai ko ha mo necessita pe ikai
so ki mo tolu kon ko ko te mo kau ko ko ke kulupu ko ni ko time ko ko ma pet ke mo invite o ko hinga ke tu wat ko invite ko to ma fu friend list ke fu kulup kon ko MASANI he ko kakai pe kuna osle sita ki loto ko kakai pe ton ko ke invite ko ki loto he please o wati te alo invite ma ahai mo si more ho tau taimi si ono fakasio ki nau tolu ko inga ke nau mea ke nau huma ko ki loto please he ka ke mate fu tari mau ke mo te invite ta vale ko nga mo si hanga pe mo tolu o invite me pe kakai mo si LOI na os totong me na ki seniti ke tau ki kulupu he mo fato anga yang ki moto na kakai ya moto in usila ko nga we ko alolo he aksi nga fakalongolongo pe he ko ki hange alolo he ya ko au ko nga ke taimi ko huat ke Facebook ka update ki moto ko nga we ko to ta ko ni oksi nga fakalongolongo pe to ta ko ni menu usila he pe wa taimi lahi ko nga ko fa ita wa he nga fakalongolongo pe he kana uhinga ya nga fakalongolongo pe na to ta ko ni lele mai ko ene ngawe wai kakai ki motolu tau te fito en ki no usila he mo vivi ni mai moto ta ko fu vifani ton ke moto vifani moto ke aho wataha mo aho fa he ka mo si tohi ha ke motolu hono abuse ko lolo hea o sen ko ya mo si o hifo ko en ko vifani en okay lele pe fu vifani he hange ko makai e mawa haseni ti hata he koe mo si tohi hakse no abuse ko lolo hea ko ki bet ko tau pe ko sanga eki o mai ai ka taki lahi o yanga moko pe mo fa more ka ki mawa ke toka loto ya ki mawa i he mamo ui he mo abuse lolo hea i ho mo pe ko ena na si ngawe pe lolo hea no refanya ko ki mo tolu ko ki no sila he aki mo tolu ko no sila he na ton ke mo tok pe auti ko ki a fa mo a wataha ko ki mo tolu ko na mo inbox ko si ono abuse ko lolo hea sai ko foi me ale lolo hea na ngawe fa longa lolo hea ki hono fai ko mo refani ka ko mo ilo na hanga e lolo hea sivi ki mo tolu ilo ko ta auto kon ko alolo hea ko me fu ot refani ko anu sila os poloka ko to os ignore ko to lolo hea ki mo tolu ignore list ko block list ko uhinga he ko ngaku ka ke motari e motolo lele ai kovi he mo foi no fe moto ke motari atata pe lele ka ke mo hange ko ki mawa matari pe ma we are not ta para sia ma mo ma ke tari pe mawa mo loto o hanga mari mo sio me moto ma ke mari pe ka ki motolo ko ki motolo ko na mo ho ha ko ke lo hea ko ke refani lot wat leva ko he tai ni mi pe to tari ko lo hea ko nga ke ka mai ke makulupu pe ikai he ko winga na tonu pe ke mo si ma u pe anonga mo fie mali ko winga he ko pa u pe ko tarwe tu anu sila mo Australian mo Hawaii mo America te ke hakulupu te mo sio mai ok stop pe refani to mo seniti I bet you ko nga ko kakai ko na mo abis ko lo hea pe mo kakai kon ko mo to inbox ma ko ka tiao ko ki mo toren mahalo ke tari mo fu refani me u kulupu ko na mo stakai pe mo pe he mo to te mo ha mo to ka gimbawa he kai ke refani to mo seniti o wai fa nga ya ki mo to ma ko mahina ne fihas o mo tari ko mo refani ko tarat ko MASANI ya o refani pe MASANI ya pe ko ia no usila ko na hanga ko o abuse ko lo hea ko ki o refani mahalo ke tu ko te ni mi ko os phone block list pe mo ignore messages ya ko alolo hea he ko ai ka ku ke to het le ba ka lo hea o ku ke tariat e lo hea o tohi ba ke ka tak fra more o ku ke mato e firma o e maua ya e ulunga ko ya on board ke e maki kulup ko vai ko e taha ko o amanak ko ke launch for all so iyo mo ona Peter Ray ko say bye he ko nga ko ke mafirma ma ka kai o tai ve wa ai ka kai ko oku ho ha a he ko kulupu ya ko ni ko kulupu invest nia
pa ko ka kulupu ne ke ha ko ia o kumia ha fuha mo fuha ko kulupu feto ko ni akieni o ku taonga au ko i heki kulupu ko ni o ko ke ha ko invest hen pete ke ha ko o ha mo ha ko kulupu feto ko ni akieni o ku manga we i ko ni he so ka pale ba ku ke fetu taket ka lolohea pe ko au ku ke fetu tak me ka te au o ko ke te taria to of tohi pa ke ma ore ma hino o ka ke mate toka ka ma pete ke algo ta aki mawa ko tua ko ni ko ke os ha we ko via os behe pe ko fu pa e mawa ke mate i lo ma pe kwa ha ko vi ko ma mani pe kai e ko ha ko via os fanga ta be ma siot pe ma ko vi al ma siot pe ma ki mo al pe ma ki mo e ko ke mate no ma ke mate sio ke ta fa ki o ha mo ha pa te sta kai ko ma fu mata no ko talat ka mo tol ta para si ak i motolo e lahi taha ka pau si ha me mo lo to mama he ki mawa he ku ma e lo fa babau e ki mawa e manga we to ki mua ke lawe malo he o tua he pe ko ai tata wa pe ka ki mo mawa e don't try us ma os ma si su ke ma mo wi ko nga ko so ka si su ya ko nga ko pa de tu ai ke ma mo wi pa ka ke ma te to ka nga bawa ka u me negative I he mani ko ni. Ka pau ke firma ke try us. Go ahead. Ko yanga kon ko e tau. Hange kon ko ko me aneta. Ma loto ma wai he tai nim ke di ko e tau FE'UNGA ko ke. Hange ko taimi ko e na tau hanga post receipt o lunga sio ma mani. Ke ngai lele ko to pe na lava ke tau ma u he. Ko ke ma te firma o e mawaya ke te post ha receipt ko nga ho pay out he ko me ko ma firma ko e mawa ko le ko e ta kulupu te ni firma e mawa ke aratu ko ki se ni ti ko te ke ma ko me kulupu ko ni ma firma e mawa ke hanga o post ha ki ai nga o ko na lava ko ke fakahoko aki ai se ni ti ko na ke ma ko me maki kulupu he please o ko ke mate fe ma ke hanga ko pe ko tu ko ta ni mi ko ta pe out he ka ke mo to sio mai mo to ria o ko mahanga e mawa o to post ha ka receipt public ko me pete ma fai o ko ma fe ma o e ki mawa ke mo hanga nge o ma ya nge ke ta tolu ke ta kulupu a se ni ti ko o ku ke ma o ai aonga ko o se ni ti ko ia he ka pa ko ke kumia ka bala ko fa nau tala mai ko e ko ki se ni ti ko e o ku na au te ni ko ke ku mea ke bala ko fa nau TOTONGI ki ha ko ta hine university pena langa ki ha o fare pena ku mea ka ha mo ha ko mea ai ko ma fe ma ko te ni mi ko ke mo ko u hinga pe ma ai ko ni ma fe ma o ke mahanga o protect ho privacy pa ma te hanga o protect ai privacy o to ta ko to pe so ko ia ko mea ko manere ko foi fa ka ko ma fa ka ke he ka ke mo to sio ma ki mo to ria te ma te post te mo i lo pe mo to ria ai tem ko ku ata ko mo fan ki mea ofa ku ma fe ma o le va e ki ma he tai ni mi hange ko ni ka pa ko ha ki se ni ko ha mea na aonga ki ai ki se ni ti hange ko renovation even he ka pa na aonga ho ki se ni ti ke renovate aki ho fale pe langa ka a ho mo abi pe tokoni ki tonga ki ha kumi aka pulu pe ko ha he fai ake mari ho ko umea ya ko ma fi ma o ko ke mo mana tui a o ku malaka anka ki mawa ke masio ke umea pe he te ma i lo leva ko kulupu ko ni o ku si aonga ai tokoni ai kulupu ko ni ka ki mo tolu he so ko ia please o ko ke mate fi ma o e maua ia ko nga ke te tuku hake please mila fa maloat ko nga ko VCT na ke sio mai ki ai ko angan ma te mal sa ia nge mawa ke hanga pe he ko masani na ne renovate ki foi konga ko e kumi mai ha mo ko me ko ma fe ma ko i he tai ni mi he tau fe nga we ko tai ni mi ko nga ma fe ma o mawa ia ko nga ke si proof mai ka ki tau tolu a ki tau tolu ko no tau fe tokoni a ki ko i loto ko i he tau kulupu na aong ho ki se ni ti ko ni ki he ha pena ha me na ke nga we o ma wa ke ki se ni ko ni pena alu ki he ha ho ki se ni ti he
Ko ia please, ko mea ko ma fie ma ko ka ki motolu. Prove to us o why e tokoni ai kulupu ke te koe. Peka pau lewa hai ka ke hanga ko o prove mai ki he kulupu ai tokoni ko ai masani o kwhai kia koe. And I'm sorry, ta koe kulupu e ko ni o kwai ke tokoni a kia koe. Ko lere ko he te nimi o ma fie ma o ma ke prove mai not only to us, ka ko nga ke me mipa ko e kulupu ke tau sio whakatolahi ki ai, ko nga ko yanga ai tokoni ko ai masani ko whakafo itui ko kia ki tau tolu. Ko mea whakaosi lewa, hange ko ni, ko nga me lahi whake umea ko na maa ko me tau kulupu motua. Pe auti pe ko ia pa ke te alu pe ko o vilo mai me heta whaaki o hau koe mo uhingoa ki he kehe pa ke hanga pe ko o totongi aki ai seniti ko koe na ki o sma o ko koe me he kulupu koe ni he. Hei kaile pa ke aha aonga ia o seniti ko koe o kuke ma o ko koe me he kulupu koe ni. Koe mea pe o kuke ma o me he kulupu koe ni kuke ma o koe sio kita. Kuke vilo at pe koe he te vilo mai aki waafe ko koe pe koe fiha afe ko koe na ke mau. O ke te vilo mai ko o whenga ko ki te whakatupuan ko koe ke to lahi o sean ko ia kai mua ke arato se niti ko ia o whai aki ia ha o ki ka venga pe ha mea o ku ke fie mau ki ai he. Kai vilo ko koe whanki se niti a ko ia te vilo ko pe ko he tua whare o te deposit mai panke tara mai ko ki hoa na ahai mo ki hoa na ahai. Ta koe koe hoa pe ia a koe e foi se niti ko koe na os vilo ko koe ki tua. Vilo at pe se niti a koe ki tua he ne CCE. Vilo mai rewa koe ki loto ke hanga e koto e whakatupu ange ke to e lahi ange ia. Ko inga ko sio re wawe ko mea ko sio kita he. Ko ma kore ka ki mautolu. Awa te mo whakakau kawa ke mea ko e kākā mo. Sio mai ka ki mawa whai totone ma ngawe. Pap toton peke mo whai toton lewa mo ki mautolu. E hanga ko koe lere ko koe e tau kulupu ko e ni he. Ko uinga please ka ko alo atu lewa haki se niti ke a koe. Pake alo lewa ko inga nea he tau mua. Pea moe palani mo ngai whotu na amanaki ki ai hoki se niti ko koe na e mau. So koe atu ngai. Koe ngai vilo ko koe se niti ko koe pake vilo mai ko koe ahotono noa ko koe mahina ko osi. Te vilo mai pea o vilo hangatono et pea ka koe he. Koe ngai ko psio ko koe ki hanga ko koe hanga he otua motuki ko koe mea ko sio kita ko koe ia kita utolu he. Nake pei auti ko koe i he aho fiha ia ko koe mahina ko osi. Vilo mai lewa koe aki ho se niti. Foi pehat pe koe se niti. Tataha ke peko ke panke te vilo whakafok mai koe seniti te ke pay out os whakakau kau at peko ia te ke pay out te ke foi hoa nima foi hoa taha koe ake foi hoa nima koe aho tonu noa he ta koe te vilo mai pe foi whange au ia o te vilo whange au at peka koe aho tonu noa he koe uhinga ia ko koe ko masi kone ko koe ka ki mautolu mauhu me ki loto ka ko aluatu lewa haki seniti ka ki mautolu mana tui na ke hu mai ki loto ke kulupuni na e tau mua na ke hu mai ake kulupuni e aluatu seniti ko ia pake si ofa mai o alonga we ia ke o fai ake ai fua ake kavenga ko ia o ki seniti ko ia ko nga ke aonga seniti ko ia tuku ke ka pau te ke hu mai demo ki fui whange au he kana ke aonga ia e tau hu mai koko ki loto ke kulupu ko ni ka pau ke vilo at peko seniti to e vilo mai ki loto vilo at seniti ko mea pe hoko te ke alo staka haweitu foi staka peko he fe vilo aki te ke aha seniti e aonga ke a koe mo family pe e aha mea te ke sio ke a ko aonga ke ai ki seniti ko na ke mau he ko ia e vilo pe seniti a ko ia ka rewa pe ko vilo pe o ke te vilo ta seniti a ka koe he please ka ko alwatu lewa ki seniti ke a koe peke ofa mai o alo fai ake ki mea ko koe na ke whaka am kia hoki loto pia moho family ka oe alwatu pe senitia pake sio ko o lewa ki taimi mea ko ia ka te vilo e fui wafe ki loto e vilo mai ko ako fui taha mano ia o vale ko he to e fui vilo whaka foket ko ia ko fui vilo te ko ako fui noa pe tolu na ke whaka kau ko fui vilo ia whaka osi atu ko fui noa e wha ta ko ala te ko fui vilo te ko fui vilo pe ia foi no at pe tolu ka koe. Ko ia ka ko ma o le va ki se niti ko e ma ko le ia ko yanga ia ki kulupu ko ni o ko ma ko le ka ki mo tolu please al mo ki se nit ko o nga of fai ak ho me ako ko na video ko ko ho ta mu ana ke ha wa ki kulupu ko ni ko tu pe ko mahino atu e tau lele kon ko e tau kulupu fo o he ko tu ko ka ta ni mi
ko si ai taimi ni ko mo si hange kon ko ki mo tolu ko to ko ka I taimi mi ko ki mo tolu ko na mo fakalele Kulupu aki ai seniti ko ma Kulupu pet na mo ha ko ke mo hanga ko o si tamate I ma ki Kulupu pe na mo ha mo tolu ya aki ai u fakakau ko o ku ikai ke faka LOTU ke FE'UNGA mo yanga ko ma ki Kulupu mo katak fa mole to ku me ta ki Kulupu ta tene tari ko ho mo ngai ulunga ko ni he o ko le fa mole pe ka ki mo tolu na fuluka mo foi hu ma mo tolu ko ki mu ako ho mo ha ko si ta palasia ko si ma fai totonu pe mo si loto ta wata ina ko e manga we ko ai kai ngatonga kapau na ke ha wa ke hoki seniti o ke ha ko o fratupu aki hoki seniti si I he maki Kulupu ko ambawa kuma fa malo wat ka ko aki ai loto honga ia pe mo matala monu wat ka ko nga ko ha o tata ai monu ko si kakai ko na kai ke lava ko ke na si pay outi ko nga ko si ofeina si kakai ko ni ko nga na e ta mua pe mo fa kau ai kakai ko ni ko nga ke na si ma we monu ko ni ke si tokoni wa kakai ak to vivir yang na fi ma u anauto kana to vivir yang ho man manu ako ia kana to vivir yang ho sio kita ako na ke sio pe ko ka ko nga ko wa te mo loi ma ka te ki maua ko nga ko si hai fai manga we ko ma os ilo ilele ki motor pe ko fra malo pe ka ki motor ai si kakai ko ni na mo si hu mai aki ai fa nga ulunga ko ni uma faka malo na het ka ki motor ai lava ke mo hau o step us in our back so ma ka ki maua ko ke malave maua ia na mo hau motor ho ka here ki maua ko ni ka ke asa ta toto ia ki maua ko mo tolu pe ia te to foke te here ko na mo ho ka here ia ki maua ko I mu ho matua e to foki ko to at pe ia ka ki mo tolu ko nga ko u faka kau ko mo u ulunganga mo fo ilau marie ko na mo si hu mai ake maki Kulupu ko tau mu ape ke mo si ho ma faka tupu paanga he maki Kulupu o lava ke te alu ko ai o te fakalele ako ki Kulupu pa ke te alu ko ai o kata mai ka ki maua so mai ka ki maua masai pe ki maua ya o fa I maua eki o fa I ki maua he kakai ko o kuma fai toton ko ka ki nau tolu never a time te manofo ai ke mahanga o si ofi hata ka ko taimi ko eki o tonu ma be taimi ko na hanga eki o tu us ko ma Kulupu stop and refund mila pe mololo hea e te mo ilo ai ko uhinga ya ko na hanga Taofi mo Kulupu kuma tok fra mo online ko nga ke taimi ko na tu wa ma Kulupu ai nga ulunganga pe mo nga lau malie na tau huma ya ko ke Kulupu fa feta e ma mo ui ama wai ke eki o ka ke tu ko ma Kulupu pe masafa ya fa nga tafa aki ko nga ke fenga ya ke ma refund ko ai si kakai na o mai aka lau malie to tonu huma ya ki anga hi loto hanga malie ki loto ke ma ko ia ko nga ko fa malo at pe ke ki kakai ko ni ko hanga e foi tu ko ni ma Kulupu ko ni ko lahi ma mo ui ko nga ke ma to tokanga ngi ko taimi ko na laglere ko ma Kulupu na la ku no ape ma ofa na fai pe ma ofa mawa ki hata pe ko ne fi ma wa Kulupu ko ni kana ta longa mo si kakai ko ni na mo huma ya ke anga ila mari ko ni ke mo hanga ofa mele ai a hingo ko MASANI ka ko en ko talat ka ki motor kai ke uri kai ke fua kai ke me hoko ke MASANI ke MASANI pe MASANI o mai ke ahoni ko no uhinga ko ha ko uhinga ko mo LOTU ko mo hu faki na fai ko ke ngawe ko na ma fai ko ma osi nga mari e pe na fai ke ngawe te ga taimi te mahanu te ga taimi te ma launga e taimi ko na fai ma fa pana mo sio la he taimi na mo ko paanga ko na ia ki mawa never a time e hang he paanga ko nio draw e ma attention ke fu fiha KILU fiha MILIONA na nofo ko ia ki mawa
koe mila pe koe malolohe koe nek kamata koe e marak Kulupu ko ki maua pe nok maki aratu koe I he tainimi teke ha taimi e hiksia ma moui teke ha taimi te mosio mai ai ko lere ma alunga koe ke ko matu pe mami olunga si he fai kilalo no ke ha taimi pe he ma moui I he taimi koe o mafai koe e ngawe koe ni e ko homalele taha pe ni pe koe ulunganga pe ni na mangawe aki I he kamata koe ma Kulupu pe a o pe koe ke refund ma Kulupu o ku make pe he pe o me ke tai nimi ka ko ia e ko kore fa more more at ka ki motolu os ilo pe ki motolu aki motolu ko tari pe au ke os ya tomo fanki senit refund please o ka le ke mate firma o e maua ke to inbox mai ko o tala mai ko uinga sorry Mila ko sorry o ia po no ngata anga he ko sorry doesn't get anywhere ka ko inga ko tau loto offer Okto mahulu ate ofaya. Koe sorry ya. Ospe ahonia forget about the sorry. Kako taimi koko okutau. Mawai koko ofa. Okwae liunga okto liunga ofaya. Koe makore fa more more pa ko ofeina pe afra apa kaki motol ko koe aki motol na mo ma fa ngai unganga ko ni he makulupu. Don't think ko nga ko kulupu ko ni tai ofai. Ok ofai e kulupu ko ni ko nga ha we talamai ok time ko ofa ya hataha Kulupu ha we to ta ko talamai please watch out ki he ko hange makulupu ma ha neighborhood watch ai ka kai ko na ofa mo oni ko he makulupu ko that faka mo ka ki motor na ko mo pe ko ke mention he ngoa he ko faka apa hange ko glau ko mo lale mo perenges ko tangata ok ma ho inga ya ka ki tau tol pe he kai ki hanga tu wat he ngoa pe ko ngai ke hanga ta palasia hakakai tak ta ilo ipe ke aki tau tol me tau ngai ko nga malo pe na ko si mau ai me na mo si fe mau pa ko mo si mai o ku ke sai pe ko pa ku masai pe ki maua ka mo manatu ipe ko nga ko mo la mari ko na mo ha waki mo pa anga ko o ku lo ke lo tonga anu mo ya it won't last he ko nga ko ka va o tonga o nga we I pa ta os ilo pe la o follow kapa he ka ke taftafi ho tau pupuha he ka ke ma fo ima pe ko ya ko talat ka ki moton alu pe ko pa ke fra ka pe ke pa anga ko na ko na ke ha ka asset pe masani ko ka va ya o ka na nga we ko nga te ke alu pe ko he ka hate he ka ke lo me hen ku ke te fok pe ko ki he fo I me ta ta we ko ka pe ko nga tala tu ki moton ka ko nga tau anu peta toke ta os iloi ko tonga ka ko uinga ku ke os iloi pe ko pau ke tau nga we ke toho tau pupuha kai ma we me ko oktau firma ko ke tau nga we he ko fa malo pe ka ki lo ke lo hea to u ko e mang ko ka ta ki ya pe mo fa mo pe mo anga moko he kai pe ko ke wilo pe to os ko ya mawa ko en ka pa ku ma ka ko ma taimi ni mata no mo lo he ka pa na e frafe atungi ai ho tau eiki ko ya on ma fe ye me ko ni unves ko ni ko hai ai ki tawa ta e iloa ke ta hanga he ka kai tolo maka ki tawa hanga he ka kai tolo maka ki tawa ka ku ta o me eiki ke ne pare tu a ke ta mo ui viviri ke eiki ke hoko ka kapitenia ke ki ngau ku ta faka hoko pe ne mo la he ka kai mo si o mai ka ki mawa ko ha me ko mention ya eiki na ki foi komene to taha ko nga na pe to taha ko ni ko taimi ko to ape ku lawa pe fra LOTU mo God bless you ko nga ho aki to taha ko na hanga ko you know hanga eiki ya o fa e ka kai ko wang hala ia ko ki hanga eiki ya o fa e ka kai ko o pretend ko ke na ma oni ilo ka kai ko wang hala ko ka kai ya ko fenga ko eiki ke ne kumi ko ki ai ko kakai ko vividi ko ki ai ofa ai eiki ko ke vividi ofa eiki ke kakai ko o na LOTU loi mo fie ma oni I'm sorry ka ko hinga ko te meni ko nga ko ma tui pe ma ke eiki ko nga ha eiki fa mo ko ko to ta ko fa yang hala pa vividi ma eiki ke ne avea ko nga ke ne avea o nga hiau ke hoko ko sipi a eiki ka ko ia te ta hopo malanga ka ko nga ko talat pe ka ki motolu ko nga ko ki motolu ko na ko mo fra nga ai me ko AUKAI pe
pe mo mea ko vahe HONGOFULU kono mo on gon ko talat ka ki motol te vahe ka ki motol ko hono mo on yen go mea ko vahe HONGOFULU ko vahe HONGOFULU pe ai mamonga ko vahe HONGOFULU pe ai aho fitu o ko vahe HONGOFULU ka be me fola kono mo on yen go ko tok faka mo on yen mea ko vahe HONGOFULU I hono mo on go I mea go o mai go he ki he fola ko a honi ko ke fu no fo mawe fu lau kilo ko a fu lau kilo no fa ko ma refund take ke hu mai ko tala mai hata haina na hu mai ke Kulupu ko ni pa mo hene ki seniti no take hu mai hata hai ke Kulupu ko ni ne o ho va he fi ha mano kana ya ho ngai ho ko ki mui arat ko to ha fu mano arat ko to mo fu refund ni ka ko pa te mo sio le ba ki ai ko hono mo onia o me ako ko AUKAI fe lau mo AUKAI mo oni me loto me hoto loto mo me ako vahe HONGOFULU ka ko ia ko fa malo ka ki motolu ko faka apa la heni ke ka tangata eki mo ka fine eki mo ki motolu ko to ape o mo hanga o fa ako naki ko to ki mawa I he time ko to ape mo hanga ako naki ki motolu ki mawa mo lolo hea ko nga ko fuain ho mo wa ko naki mo fa loto lahi mo sio mai ko fuan alat ko mo ngutu de alat ko me mato onga ko nga ton pe ke mo proud ia ki maua taimi ni mo talamai ai mo kata ki ke lahi ko ni mo sio mai ki ai ko makata ki en o ke lahi pe makata ki ia ki maua ka ko ai ko tau le sisita ko le sisita ko ke tau Kulupu hoko kamata ya pong ko VAHE ko o le sisita mai ki loto ko VAHE ona le sisita mai hata he poni ko talatu please o leva o mo le sisita ko osi pe ko live ko ni io ko mene taha ko refund ko ke aho wataha pe mo aho fa mo aho taha valu he ka ke malava ma o fusi mai ki mua ke ha o senitia ko ya ke tohi mai ko inbox mai mila lo he please to mai ya for refund a ke taha valu ko nga ke whakahu aki au ki loto ke Kulupu fo o ko seniti fo o Kulupu fo o le sisitas fo o senit fo o te ke tari pe ko senit ko arat ko refani ko ya ko ke wika ha o lele whakataha pepe auti lele whakataha mo refani pe to ha le vai ko ya ko kore kang motor ka ke ka le sisita mai he poni te uhanga whakafokia to seniti he poni pe ko ia le sisita kamata he ono ko fai pe ke te masio pe maa ke taimi ko foi miniti mo sekoni ko toa pe he taulele ko ni ok mahau inga ia ka ki motolu ko nga ko le reia e taimi pe te taulele pe tato ke taimi sekoni fiha ho ofahau mai minite fiha to mu ia ke ho wai fiha ko taulele ko ni taulele a pe taimi ko va bien ko taimi ko na hu mahau seniti ko taimi ko ke hu ha ko ki loto so next week ko lele whakataha ke lele pe tau pe auti pe ato lele whakataha pe mo tau refunding ko o ke o stohi mai koe o fus ko o refunding ko me aho wataha mo afa please find another group ko nga ke mate fe mau ai ulunganga ko ya he maki Kulupu I'm so sorry ka go nga he ka deo ke mate fe mau mawa nga ke mo hu mai ke Kulupu fra ofa ko ni ko nga hange ko ki motol ko na ko mo sio na osi alo holo foke me ko tala noa ko nga ko foke tala va ta toria o mapure I o ta ngutu e ta mu ta tala noa ta ko ke tu ko tala noa me ya e ki a pi arwa pi ki a si ha wa sio tala mai ki he pure o masani pe talat le va he pure masani o ko ve me ko alo holo ko mo to ngutu wai fa ki tala noa tala mai o ko te ma hu ki loto ki he ke Kulupu ko masani ai fu ho fi hange au os pa mau alma to kata mai ka tu ke mate pena ki Kulupu o se ko to mai me utala no ko ya ka ki mawa os ka ko to me fahenga ko ya he bahanga ko si ofe ma Kulupu alwa e ki a pi ke si ki a ti ha wa tio tala mai ke pure masani ko ta ut pe mo ko ta thank you see and ti kono tala mai ke pure masani
ko nga ka tala te pe ke to tia e mo pi ke na alo kum ya to ki Kulupu ta ke na al ya na tari ko ko na ngai palani mo ngai fo tu ko ya he ko nga ko ke mo hanga e mo tolo I lo ta ko ka kai ko ni ko na si hu mai pe na to ria ko na fo hu mai pe ke si tamate ai nga wele le ko ku ma fai ko tai ni me o sto nga fa fu camera mo ngai fa fu FBI mo ngai ala me pe he I he Kulupu kon ko ka masani os ka to ko to foi turi ke fa ka va I ko to a e mo pi mo si mo ti o te fa ta la no pe he ko nga ko ya o pe ko ka I le ma I ta la mai ke pule masani ala te le pule masani o hiki ko o ave ke blocklist he ko ia ko le ka ki mo tolo please o te mo ta la no pe he e ma ki Kulupu he ko ke ha fa ka pe he ke mahanga o kai ho mu pa anga pe te mahanga o ha ko malele ta hain ma si hanga nga we ai ki Kulupu ko ni ke tu lo e ma ki Kulupu he ha o ko mo o tala mai te ke ha o ho mai ake fi ha ke ma ki Kulupu ko nga ke ha o tamate ko nga ke ilo te ke ha o me fa ka ko tala ka ko te ke ang mo ka va ko o tonga pa good luck ka ko ho ha mo ngai fa ka ko ya he ko ia ko korea ka ki mo tolu please o te mo ha wa ka lunga nga ko ni kai ke he ko pa ko ai fana I he ono heng I he ono 6 am apong pongi ko pa pe fana pa fra ta hai pe mo se kon ye ta ha wa tolu ko lele ya ko e tau Kulupu mo manatu I ko tau pe out ti ko foi TOKONI manoa pe o pe out ko I he wike ni manoa New Zealand ni manoa Australiani pe to ha le vai he ko ia ko lele ko tau Kulupu ko he tai nimi ko nga e ki lo ai anga ko tau feta kai ka ko nga ko ke mate alpha triangle e mawa ai lele ko e ma Kulupu ko I he tai nimi he o wa te pe ko e ma lele ko ma FE'UNGA ien hanga FE'UNGA ko nga ke tu lo ai ki Kulupu ko ni ko nga ke o wa a ho pe fiha mo a ho fiha pe mate te ki Kulupu ko e ma te tu o refund ko u faka ko ni mo u tau mo ko e ma Kulupu ko nga ko malele ko ni ko masio ke nga hita faaki ko nga mea e lele foloa e ma Kulupu hage kon ko ki motol ko te mo ka wai le ha o mahen mo ha friend ko nga be careful I he kakai ko o mo hanga ko fa ho mai ki loto ke tau Kulupu he na ko kakai te ke ha wai ko no lo tong ha nga we le ko loto he Kulupu pe ha ho ki invite a ko ia o ke tatu si ai fa ta ham ho ki invite mo ulunga o ia ho invite he please mo fu matu aki tokanga au pito ke kakai ko o mo hanga ko o fa fe mai ke na ka mai ke ki Kulupu ko ni he o te mo fa fe no ia he alot pe ka taimi e lava pe ki foi kakai ko o sto mai ki loto ke mo vilo pe mo to ki loto ko ospe foi ha ka tama ko na vilo pe na to ki lalo ke he al ha ke me he ko taim ko te masio ai ke kakai ko o na lava pe na tolu o ha o ofa ko I he Kulupu ya pe taimi te maha pe mata he fo pe foi kautama ko te ka ke kautama ko o se foi imagina ko ha o kautama ko te ka ke kautama ko please o te mo invite mo pa ta vale ko nga ke ha o kakai he ha o kakai ko ya pa te si tatu si ai pe e kwai e tuku mo ko ki tua me ki Kulupu ko ni so mo matu aki tokanga au pito ke kakai ko mo hanga ko o mai ki loto ke tau ke ma fie mau ko nga ke to e ma fie mau ke lele e tau ki Kulupu ko ni ke aonga ka ki motol ke tu loa ai ki ngau kon ko ma fa ko mo mana tu I mau pe ko me ta ma si faka malo la hiatu ke ki motol ko to ape na si TOKONI mai ka ki maua o mai ki panga te au ki panga ni manoa ki panga te au ni manoa ki panga wangi au mo ki motol ko to ape na mo ilo na mo si hanga o faka pare I ki maua ko nga ko ki ngau ko na ma faka hoko ko ka ki motolu I he time ko na e hoko ya ko tokon lahi ka ki maua pa na mo si ope he live ko na help senit ko ya o al charity ki senit si pe na no fo ya mo si o mai ko senit si pe na no fo ya ko faka malo lahi ka ki motol hage ko ki motol ko na motol to VAHE ki mo Kulupu please o ang haki FE'UNGA malie kasi kakai kon ko na haki I kakai kon na te si ma o na FE'UNGA malie ki Kulupu ko ni please ka pauleva na ki si o ka ko na ko stop to VAHE please of my ta o ang eleva ki ku ai
ai whenga maria koe heki kakai koe nai si amanaki ke nau si maa hanau ki mea ofa he ka koi ai teu lewa please o whai maha le sisita i he ahoni te matoki kamata i mare sisita a pongi me he ono o le reki he valu sorry not the valu my gosh valu ke ono e fiafi mahalo ko ia pe please so ko sia fa ko so ko ke tari he kakai e kon ko me ai covid so fa sky logo to na to ki tua kai ke he ai tone fa malo la he ka ki motor ko yanga pe le ko e ma ki Kulupu ko nga ko yanga pe ma foto tu ko ma ki Kulupu mo manatui o ka ke mahanga mawa o force ki motor ko nga ma ke mo hu ma ke Kulupu kuma fe ma o pe mawa ke mo ka wa ki Kulupu o mo fe ai mo wo si ta o tuai ko ilo fe ma o pe he Kulupu ko ya ke mo si oang o nga we si na Kulupu he ka o te mo si ha o ki hendi ke mo manga holo pe mo tolu ia he Kulupu ke si ma ho mo seniti pe mo al mo tota nga we Kulupu ko ya he not with us ko ma Kulupu ma wa he ka ke te pe he le vai ya he ka ku ke ilo le va ku ke tu veta ha masani pa ke tu veta pe tu veta ha Kulupu ko o mai le va ho va e ko ke tu whakataha pe mo va e ko i fe tu pe o fe AUKAI ho va e ko ngā ke na tu whakataha pe o ngā wei whakataha pe Kulupu e ta ka ko ke ilo le va e ko o ko ke fe ma va he ko me ma Kulupu ma whakapa e pe aho o uhinga he ka ko uhinga ko ia e please ko ki mo tu ka pe fe continue ke tau Kulupu ko pau pe ke mahanga o ko le sisita ko ni ko senit for all o wa te motala mai moto ke te whakahuha ke pe senit ko tu ke pe anu sila Australiani ko na ko arat ko toho mo rifani a fito ma hatol noa pe ko tu ya ko se pe mo senit a moto na mutari ia ki au ko ia ko tau lele ko ni fa ya pe va vetaha se ko club for all me ko to for all ane ko motor ko na ko kok mo te hu holo good luck ka ko ia Kautonga como seniti en o ke ia pe na si hanga potu como seniti ia ko ngate mo kauha como motolu i he loba ki he uraki ho ko ia ko ko osi ko ni please let us have a rest wa tane fa malo la hika ki motolu famalo la hen ka ko lo hea ka maha hoa mo ki family ko nga we ko to ape nga we to ivi ko to ape na ta fanga hoko ke ki Kulupu ko ni ko ta famalo ia pe ofa eiki o ku fai ko ke ta mo ui ko nga lava ke ta fakalele ki Kulupu ko ni o ka ki ha taimi e tu no ai hota fofonga pe me he eiki ka ko ia famalo la he ki Kulupu ko ni taimi lahe o kuma whamaloga ki motolu ko uinga ko o hufia ko tope mo ngai LOTU aki ko tope na mo fai ko ka ki maua lo tonga ai fu taimi whainga taa na maha wai he ma rifani ka ko uinga ko mo LOTU uinga ko kai mea ko tope na tau vahe na lava ke tokoni lahe ka ki maua o ku hounga mau pe ka ki maua ai ngahi tokoni ko toa pe o mo o mai mo ngai whakaloto lahi ko toa pe o mo hanga o ka ki maua so ko e hange kon ko kulau ko ane nai ko ki mua ko e makol ko e ma focus a maua ia i ni o ma focus i he u family o fe ma o vivili o ma focus i he domestic violence against women Red Cross i Tonga ALONGA OTA pe mo fanki family o ke na lava afford ai school fees and now fa now si TOTONGI tau te fi to ko ia ko fa malo la ka ki motolu ko nga ko ke tu ta fa aki
Koe ke teke mo pou ke ki kulupu koe ni. Ma o hen ha o whalahi at telefoni. Ka koia please. O whalahi at kaki mo tolu. Ma lo apito i he mea kotoa. Ofa ke whai tā pue kina ki tau tolu he eiki. I he ngahi ngā aue hono kotoa pe. Na tau whakahoko. Pea mo ngā aue kotoa pe. O tau amanaki ki ai he. Koia. Ke mo ke Manatua ai pe. Tau polokalama AUKAI koko i he tokonaki. Ke ki polokalama AUKAI koe ni. Ka kono whakatoa ko sa he ki Kulupu koe ni mo ofa lahi atu